Maria tukuharireirie Inoro hwaine. Mudurume ciana ciake ithatu na ariũ nyina eri kwa mutino-ini Longonot. President kwariria kirima mbere ya icera riria rinyururitio ni Gachagua. Ojoria guteta makiuga mambura-ini ma Eid matinagurirwo. Tulikuwa na watu wagonjwa wengi ndio mpaka tukapewa jina Riaki Balance Cancer. So then hii jina hata tunashindwa kama tutaendelea kuitwa hivi na usaidizi bado hatupati. Kitembea manyumbani, huwezi tembea nyumba zaidi ya 10 bila kukuta hiyo kesi ya kansa. Na tulina ripoti ya Mwanyaya uria murimo wa kansa ugumeire itura ria Riaki Igembe. Ni ngatho nyingi muno ni guthi na mbere na guikarania na ithuĩ hwainĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa ceceni ya Inoro TV. Karibuni sana. Ni tukorwo tukirekereria mohoro ma Inoro hwainĩ kuri ndugu na arata aitu agĩithĩramu tukamwĩra Eid Mubarak. Mutauri witu na njira ya ciĩko hwainĩ ũyũ ni Njoki wa Chege. Tukianjĩrĩria family ĩmwe nĩ ĩgĩte na ihũra rĩa gũte andũ mũgwanja mutino-inĩ wa barabara ũrĩa ũronekire ũtukũ wa kana ũrĩa ũronekire ũtukũ wa mũthenya wa Kiumia makiuma macakaya mawe ũrĩa ũgathikwo kana ũrĩa ũrarongoire ũkorwo agĩthikwo gũthikagwo Jumatatu. Kirokia kana kigiriko na maithori nicio ikoretwo kana irokire mosare-ini ya thibitari wa Naivasha. Family no ikiroka kuruta mwiri wa na gukora miri ya andu aya mugwanja aria marakuire hau eigitwo kou. Ni uhoro rituheire family no muno makirigwo ni gwa kurora makihoya uteithio wa kota uguthika endwa aya ao. Utuko wa muthenya wa Kiumia niguo aya mugwanja maratungirwo ni mutino barabara-ini ya Mai Mahiũ guthie Naivasha hakuhĩ na Mirera, na atana wao marathira hau gũkũ ciana igĩrĩ igĩkwĩra thibitari ikiamũkĩra urigiti. When we got the news of the accident, we rushed to the Naivasha hospital where I received the sad news that 5 members of our family had lost their lives, and there were 2 casualties. There were 2 survivors in the casualty. They were transferred to Nakuru, Level 5 Hospital, Referral Hospital, but unfortunately this morning we lost the 2 girls. Hari aya makuite ni muthuri na ciana ciake ithatu, ariũ a nyina eri na mwana wa muruti wa wĩra wa ũyũ ũkuĩte na ciana ciake. Tulipoteza 3 brothers na watoto wa mmoja wao 3 na mtoto mmoja wa mfanyikazi wao, na wamelazwa Naivasha mochari. Ni uhoro gagaitie family ya andu aya makiroka mochari Jumatatu kuruta mwiri wa umwe wao uria aya magite na mutino marathiete gucakaya mwena wa Longonot. Maombolezi walienda wakiwa 8, mmoja wao hakurudi nao, so walirudi wakiwa watu 7. Yes. Na wote waliaga. We were with them in the memorial service, and I personally said bye to them after the service was over. Then I left to my home, which is not very far from where we were. Riu family ino irakaira thirikari na andu a wendi mwega kumetika mbuya murigo uyu umagwiriire niguo mahote kuhariria mathiko ma aya mugwanja. Mimi ndiye ndugu mkubwa wa hao familia ambao walipata ajali jana. Tunaomba tu serikali ya nchi ya Kenya ishikilie hii familia, na ni familia changa sana, vile tutaweza kupumzisha wapendwa wetu. Uhoro wa mutino uyu ni wikiritwo mukonde ni OCPD wa Naivasha Anthony Ketel akiuga uthuthuria wa mbere uronania ngari ino irakuite andu aya ni kugeria irageragia kuhituka ngari ingi guku akiuria matereba kugia na umenyereri. Ngiribotera Inoro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.
Tugithii na mbere mehariria ma kunyita ugeni President William Ruto gicigo-ini gia gatagate ka bururi mari gacumbiri-ini kuria muthenya wa mbere wa icera riake President atanyitwo kuhungura icigo itiganite cia ubunge kaunti-ini ya Laikipia. Waki wa barabara, thoko, thibitari o hamwe na utambia wa mai na thitima ni imwe cia tabarira iria ciambikitwo ni thirikari na muoroto wa kwarahura ukuria wa matura, na nicio tabarira iria President aratanywo gukorwo agithurima na kuruguria kaunti-ini cia gitaru gia gatagati. Kate Mondoni niwe na riboti makiria. Rere tutigarĩtie mathaa manini tu mbere ya President William Ruto ambĩrĩirie thabarĩ ya thikũ ithano gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya, Ministry ya barabara no kuinĩrekereirie riboti ĩrĩa yonanĩtie atĩ ciringi birioni 42.9 nĩ igũtũmwo kũrĩ kaunti 10 cia gĩtarũ kĩa Mount Kenya nĩguo kũrĩkĩrĩria tabarĩra cia waki wa barabara itiganĩte iria ikoretwo irũgamĩtio kwa ihinda. Harĩ mbeca ici kaunti ya Kiambu nĩyo ĩkũgunĩka na mũigana ũrĩa mũnene mũno, amu ĩkwamũkĩra ciringi birioni 17.1 ĩrũmĩrĩirwo nĩ kaunti ya Murang'a ĩrĩa ĩkwamũkĩra ciringi birioni 5.3, Naikuru ĩkwamũkĩra ciringi birioni 4.3, Nyeri yamũkĩre birioni 3.5, Kirinyaga yamũkĩre birioni 3.4, Meru yamũkĩre birioni 2.4, Embu birioni 2.3, Nyandarua birioni 1.6, Laikipia birioni 1.5, nayo kaunti ya Tharaka Nithi nĩyo ĩkwamũkĩra mũigana ũrĩa mũnini mũno wa ciringi mirioni 896. President ni aronire commitment ya birioni 140 itarĩ cia wĩra ũngĩ tiga tu gwaka mabarabara. Koguo neno yanyu guthie nginya Magumu nĩ kũrĩkĩrĩra, ya Gatukuyu guthie Matara onayo nĩ njũĩ ndĩrĩkĩrĩire, onayo no ĩkũrĩkĩrĩra, na ndarĩho ĩkĩanjĩrĩrio 2018-2017 o thirikari ĩrĩa ĩngĩ na ĩgĩcoka ĩkĩrũgama, na commitment ĩrĩa twĩnayo nĩ atĩ bara ciothe iria irarũgamĩte nĩtũgũcirĩkia ciakwo ciothe ithire. Na rĩrĩ meharĩrĩria ma kũnyita President ũgeni mararĩkĩrĩrio, abitha nene thirikari-inĩ nĩ makoretwo makĩriũnga matũra-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra thabarĩ ĩno ndĩnagia mageca, kũrĩa Minister wa ũgendi Rebecca Miano na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri Patrick Mariru macerete kaunti-inĩ ya Nyandarua. Marauga gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere rĩ, no anga mũndũ wĩikaire gwake na ndathiĩte kũrora mĩrandi ĩrĩa ĩkuo, tondũ maya nĩ maũndũ ma kwĩyonera. O wathiathia ũkona harĩ ũndũ wĩkĩtwo. Atongoria Nyandarua nĩ marathire maramurĩrĩra nĩ ũndũ wa those two projects and others. Rĩu atũtũma na waziri tuke turore tumutwarire riboti. Na watongoria a ndini nĩ maikĩtie ritana kũrĩ mũingĩ wa kĩrĩma makĩũria andũ magacĩrithie thayũ na manine marũrũ hĩndĩ ya icera rĩrĩ rĩa President, amu ihinda nĩ ikinyu rĩa andũ gwĩtĩkĩra kũrutĩrwo wĩra, amu bũrũri ndũgũtũra kĩmera-inĩ kĩa ũteti mahinda mothe. Tũthurĩte President Ruto nĩgetha tũrutĩre wĩra. Niĩ nĩ nguga tũmwelcome na njĩra njega, tondũ ti ihinda rĩa politics, nĩ ihinda rĩa gũtũrutĩra wĩra. Maũndũ marĩa mothe tũngĩenda twĩkĩrwo nĩ tũrona na ndũrĩrĩ iria ingĩ ciothe ciarĩ tara-inĩ, tũkamakora State House, tũgakora mũtongoria wa bũrũri agĩthiĩ kũu na tũkona maendeleo magĩkwo. Angĩkorwo nĩ ciaca rũcinĩ thaa hwainĩ 24/7 wĩra wakĩrutĩka rĩ, nĩ agĩrĩirwo nĩ gũcera nĩgetha maendeleo monekane. Ũguo noguo nguga, na ciaca yambe ĩkome rĩu nginya arĩkie tamu yake. President atanyĩtwo kwambĩrĩria icera rĩake kaunti-inĩ ya Laikipia thutha ũrĩa agacoka kũhungura kaunti-inĩ iria ingĩ, kũrĩa thabarĩ ĩno ĩkarĩkĩrĩrio mũthenya wa Jumamothi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. Ngatho nyingĩ mũno Kate. Rĩrĩ etĩkia a ndini ya Gĩithĩramu matinda magĩkũngũĩra thigũkũ ya Eid Mubarak. Kambuni ya Royal Media Services kũgerera Radio Citizen nĩ manyitanĩire na etĩkia a ndini ĩyo mwena wa Huruma gũkũ Nairobi, magĩtuga ciana mũciĩ-inĩ wa Zamzam ũrĩa wĩ mwena ũcio na irio na indo ingĩ na mahũthĩro, na nĩ ũkũngũĩri ũrĩa ũtabanĩtio icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri ta kaunti-inĩ ya Naikuru. Etĩkia ya matugirwo na irio na oho magĩa na kahinda ga kũrĩanĩra na arĩa mariganĩire kana arĩa mathiĩte magĩceragĩra. Mwandĩki witũ wa mohoro Joel Kimani wa Njũgũna arĩ na riboti yo makĩria.
Nĩ mwago ũrĩa ũtũngĩtio ciana cia mũciĩ wa ciana wa Zamzam Huruma kaunti-inĩ ya Nairobi. Mwago ũrĩa matambĩrio nĩ kambuni ya Royal Media Services ĩrĩa nĩyo nyene Inoro TV kũhetũkĩra ceceni ya Radio Citizen gũkũngũĩra na ciana ici mambura ma Idul Fitri. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa Radio Citizen Tina Ogal augĩte maheanĩte ũteithio wa irio ĩrĩ ta njĩra ya kũrehe wĩiguithanio kũrĩ andũ othe hĩndĩ ya thigũkũ ĩno. Nafasi ya shughuli ambazo Radio Citizen chemecheme kweli inapata kufanya ni kuhakikisha kuwa inarudisha mkono katika jamii na kujenga jamii kwa ujumla. Si eti kila wakati tu tunatoa vipindi, lakini pia tuna vipindi ambavyo tunafanya kwenye ground, na moja wapo ni kuhakikisha kuwa pia sisi tunajukumika kijamii. Na kujukumika kijamii ni kuhakikisha kwa hata mchango wetu katika jamii zetu pia inapata kusikika na inapata kuonekana namna jinsi ambavyo inafahamu. Kusherehekea Eid pamoja nao baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Radio Citizen tukiongozwa na bosi wetu pamoja na sisi watangazaji wengine tumeleta japo zaka yetu kidogo ili tuweze kufurahia pamoja na watoto hawa ambao wamefunga kwa mwezi mzima wakiwa na maombi na wakituombea sote kama taifa, na wanapofungua ikiwa leo ni siku ya Eid, tukasema basi sisi kama Radio Citizen FM tuje kujumuika nao tuweze kusherehekea siku hii ya Eid na pia tuwape pongezi kwa kufunga. Mwago wa thigũkũ ĩno ya Idul Fitri ũtambĩte guothe thĩinĩ wa thĩ, kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru etĩkia a ndini ya Gĩithĩramu manyitanĩire na aikari harĩ ũkũngũĩri wa mũthenya ũyũ. Ta mwena wa Moro, aikari makĩgĩa na mweke wa kũrĩanĩra na kũhunjia thayũ. Tunyitane na tutakumenya atĩ ta rĩu niĩ ndĩ Mũgĩkũyũ na no ndĩ Mũithĩramu, tondũ gwĩkĩragwo ndini ĩno ya Gĩithĩramu-rĩ nĩ ya Arabu na arĩa angĩ. Koguo gũkũ tũkoragwo tũnyitanĩte, na Kenya ĩngĩnyitana ta Ithĩramu gũtingĩkĩoneka thĩna. Ona kuo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Bahati, etĩkia a ndini ĩno makĩria ma 150 nĩ matugirwo na irio nĩ mũmbunge Irene Njoki mũthigiti-inĩ wa Masjid Taqwa ũrĩa ũrĩ mwena wa Lanet. Kitu ambacho kwamba tunalilia ni amani katika nchi yetu, na amani ikipatikana kila kitu kitaweza kuwa kizuri. Tukahoya tunyitanire nigetha tugie na urumwe, tugie na ngwataniro, turugutire maundu mega mangioneka ria tugiaga ngwataniro. Rĩrĩ etĩkia a ndini ya Gĩithĩramu makũngũĩra thigũkũ ya Idul Fitri ũmũthĩ, maikĩtie rĩtana kũrĩ a Kenya guothe bũrũri-inĩ oro ũndũ ũmwe na thĩ ng'ima makorwo magĩthingata thayũ oro ũndũ ũmwe na wendo na ũrũmwe. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma mũthigiti-inĩ wa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Ngatho nyingĩ mũno Joel Kimani. Na rĩrĩ Aithĩramu maratiriha thigũkũ ya Idul Fitri ĩrĩa nĩ mũthia wa ihinda rĩa wĩnyerekia rĩa Ramadhan. Endia nyama cia mbũri gĩthĩnjĩro-inĩ gĩa Kĩamaiko nĩ makaĩte makiuga matirĩ mona thigũkũ teno, amu agũri a mbũri na a nyama manyihĩte ũũ atĩ cihoire thoko nĩ kwaga agũri. Mũgarũ na ũrĩa endia ya mareciragĩria atĩ agũri megũkorwo maingĩhĩte ta nguya ũkũngũĩri ni ũyũ thigũkũ ĩno. Njenga wa Mbũi atinda kũu nena riboti ĩno. Ni magana ma mbũri iria itigarĩte thoko ya Kĩamaiko, endia makiuga maracirehete kwa wĩingĩ na mwĩhoko wa agũri no matũngĩtwo nĩ kĩmako thutha wa gũkora gũtirĩ na agũri hĩndĩ ya mambura ma thigũkũ ya Aithĩramu ya Eid Fitri. Kama zingekuwa ni siku zile za mbeleni, saa kama hata tumefunga kazi, tumeenda kila mtu anaenda kupumzika. Kwa saa hizi mpaka nao tunang'ang'ana na maisha venye iko, kazi hakuna, tunakimbiza hadi wateja kwa barabara, ndio tutafuta wateja kwa barabara. Ona nidi rona thigũkũ ya Aithĩramu hano ko hana thaa ici gukoragwo mena gukorwo kwina wĩra piũ, no thaa ici gũtirĩ wĩra, ni mbeca gũtarĩ, tondũ ti kũhitha makĩhithĩte na nĩ kũheana maheanaga hĩndĩ ya thigũkũ yao, na rĩu nona nginya gũtikĩrĩ kĩndũ maraheana. Kwa hiyo holiday, kwa hiyo mwaka wote, kwa hiyo serikali sijui from sijui nani iko ndio mbaya zaidi. Watu wanakuja wanalia. Sasa hata ungepata tunabonga na sisi, ni vile tumekosa shughuli, tumekaa hapa. Tuko shughuli mbaya, lakini sasa ni kubaya. Unaona je shode vile wamesema ambavyo ni shughuli wana. Maugĩte maya mothe marehetwo nĩ wagi wa mbeca, makiuga nĩ metĩkĩtie atĩ thogora wa mũtũrĩre wa mbatĩirie andũ othe tegũcagũra ndini, kuona mahũthĩro marĩa marerĩgagĩrĩra magũre nyama na mbũri kwa wĩingĩ matironeka. Ndebangĩte no nyendi maratathi 500, thaa ici twendirie 100. Biashara ĩthĩ biũ, no tuge thirikari ndatũtwarithia ũrĩa twagĩrĩire. Shida, hakuna kazi na hakuna pesa na mambo yameharibika. Serikali yetu
kushanguka bahali yake. Umeelewa sasa? Thigũkũ hĩndĩ gũkorwo gwĩ thigũkũ tũkoragwo tũthiĩte gũthiĩ thaa ici no ũkorwo na ingĩ squad ya kenda-inĩ ya 10 na hiyo hĩndĩ squad ya gatatũ kuma thaa 10 cia ũtukũ. Kiangazi huko nyumbani, na tangu serikali ingie, tangu serikali ya Ruto, hali maisha kwa Kenya imekuwa ngumu. Maisha imekuwa ngumu sana. Sasa tunaomba Mwenyezi Mungu aturahisishie. Bishano teno ona miene tiganite ya ikeno kuria onjoria mareciragia kao ni keru na thigũkũ ĩno marauga andũ tiaingĩ gũkĩringithanio na ũrĩa gũkoretwo kũngĩ magĩtigwo matarĩ na wĩki tiga kũnyihanyihia thogora wa irio gwĩthema hathara. Andũ matinayumĩria tarasti ũguo no nĩ kũrĩ na namba ya tinene na tinini hau gatagatĩ tũkĩcongoreria maũndũ marĩa me thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ ũndũ wa economy matinahota kwĩyumĩrĩria kwagi no nĩ harĩ na quite a number marahotire kwĩyumĩrĩria na nĩkĩo raigua tũcoketie thogora witũ thĩ gũkorwo tũkĩhota tũhotithie mũndũ o wothe wĩna hau nja gũkorwo agĩkũhota gũkũngũĩra na arĩa angĩ. Thengia wa maya mothe nĩ maikĩtie ihoya kũrĩ thirikari makiuga mũingĩ kwaga cama wa ikeno kĩmera gĩa thigũkũ nĩ gĩcicio kĩa moritũ marĩa mamakũrĩire maitho. Rais wetu ajaribu kurudishia uchumi chini. Sababu hali ya uchumi imekuwa ngumu sana. Itu nĩ thirikari yeturore. Tagũtie na biashara na hanini. Nĩtwendagia muno. Pia nini president wetu anajaribu, unaona? Anatukagania, yani tunakazana, yani vile vyote tunaweza. Serikali ile tunazoomba they keep it up. Because I know wana work hard. I don't know is politics or no, but what I know they are working hard. They are really working hard. Kwa hiyo kufanya kazi kwao vizuri waongeze tena bidii. Ndio pia at least pia sisi wengine pia tuongeze bidii. Mwihoko kuri onjoria ya ta mwene burici arari ati ni egũkorwo agĩciendia thĩinĩ wa thigũkũ ĩno no nginyagia thaa ici ũguo kurorete gutuka na ndari araciendia kiuria thirikari ikorwo igithondeka riera ria wonjoria. Ngiribotera Inooro TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Jenga Wambui. Ngatho nyingĩ mũno Njega Boire. Rĩu tũthiĩ ciĩgiĩ ũteti kũrĩa ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga nĩ eranĩire kwambĩrĩria mũcemanio bũrũri-inĩ mũgima nĩguo kũigua woni wa mũingĩ igũrũ rĩake kũnyotera gĩturwa kĩa president kũhĩtũkĩra gĩthurano gĩũkĩte. Maraga anjĩrĩirie na gũtabania mũcemanio wa mbere wa atongoria kana na atongoria a kaunti ĩrĩa aciarĩirwo ya Nyamira, na torĩa Mwangi wa Wachira aratarĩria Maraga augĩte we ndarahĩtahĩtana na atongoria angĩ torĩa warĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Fred Matiang'i kuona maumĩte rũrĩrĩ rũmwe. O muthenya gwakia noguo ũrugarĩ wa kĩũteti ũrathiĩ na mbere gwakĩrĩria arĩa maranyotera iturwa ngũrani gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027 makĩarĩra ndama ciao. Ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga nĩ ũmwe wa arĩa monanĩtie nyota ya gĩturwa kĩa president na nĩambĩrĩirie mĩcemanio ya gũthiũrũrũka guothe bũrũri-inĩ nĩguo kũigua woni wa mũingĩ igũrũ rĩake kwĩrũgamia kũranĩra gĩturwa kĩu. Wakaniuliza, iko wasee wamekuja wakaniuliza, watu wazima wameniuliza, na vile mambo iko vizuri ni kujadiliana, si ndio? Wale walikuja tukasema wacha tujadiliane na watu ndio tukienda mbele tunajua ati ya kwamba sio wale peke yao walikuja, hata wengine wako pamoja. Akiaria arĩ viongozi center gĩcigo mbunge kĩa Kĩbiringo ya ithũĩro Mugirango kaunti ya Nyamira kũrĩa atabanĩtie mũcemanio wake wa mbere na atongoria a kaunti ĩyo. Maraga nĩ eranĩire angĩthurwo wĩra wake wa mbere ũgakorwo ũrĩ kũng'ethanĩra na ungumania. Ufisadi tutaangalia hiyo kwa makini sana, sababu hiyo ndiyo inasumbua nchi yetu. Sheria ifuatwe vile wengine wamesema, mambo ya uchumi iangaliwe, hii ya hospitali yaangaliwe yote. Atongoria arĩa mamumagarĩtie maugĩte atĩ ũgĩ ũrĩa Maraga ahũthĩrire hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũcirithania mũnene noguo akũhũthĩra kũruta bũrũri mũtũrĩre-inĩ wa thĩna, ungumania na thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre. And why are we voting for President Maraga? We are voting for President Maraga because number one,
integrity. Nchi wameiba pesa, wamepora pesa kabisa. We want someone ambaye italainisha nchi. Ukweli urongo? Pili, karo ya shule, healthcare imezoroteka. Tunataka mtu ambaye anaweza kaenda kalainisha. Tatu, hali ya uchumi nchini Kenya siku hizi 1000 ukiwa nayo nyumbani hata ina pesa, sio pesa. Ukweli? Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Mwangi wa Shira. President William Ruto ni akoretwo etetie geikaro na andiki a mohoro kuria mwena wa Sagana, na riu tuguthie ku imwe kwa imwe tuigue ni mariko atoigire hwaini wa umuthi. We mwega, we mwaro, muga, ngatho cia mwanya nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ceceni ciothe iria cimemerekagia rũthiomi rwa Gĩkũyũ irakũhoya ũrekeri nĩ tondũ wa gũtinia ũmemerekia o ta mũtugo torĩa ũmenyerete, ũkũrehera ũmemerekia ũyũ wa mwanya ĩmwe kwa ĩmwe na ihoya rĩa thingira wa iregi, tũgĩkũmemerekeria ĩmwe kwa ĩmwe kuma thingira-inĩ mũnini wa iregi wa Thagana kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, kuria ceceni ici ngũkũgwetera hara Kogi's Corner, ĩmwe ya ceceni iria itongoretie ũmemerekia wa nenda-inĩ, Njoki wa Mbũrũ kuma Gũkena FM, Mũrĩithi wa Mboya kuma wĩ Mwaro, Martin Gĩcũngi kuma Werũ, Karanja wa Kamau kuma Coro, Oscar Ngũnjiri kuma Kameme FM na Kameme TV, Nyokabi wa Kata kuma Inooro FM, na niĩ wa Werũ wa Nyambura. Ceceni icio ciothe kuma Inooro FM cikĩnyita ũgeni President William Ruto ũrĩa ũrambĩrĩria icera rĩake kĩrĩma-inĩ kuma mũthenya wa rũciũ. Mheshimiwa Rais, karibu sana katika mlima na asante sana wakubali kuwa nasi katika kikao hiki. Kabla hatujaanza mazungumzo ya leo, wakati hizi stesheni zote zilituma mitandaoni tangazo la kuwa utakuwa hapa, nimekuwa nikiangalia maoni ya wale ambao wamekuwa wakisubiri mjadala huu, na wamekuwa wakiuliza anakuja kutudanganya tena. Sijui, does it bother you that Wakenya hawana imani na uwezo wa rais wao kuzungumza ukweli? Najua propaganda ni kazi ya wale watu ambao wanatembeza uongo na kudanganya watu. Mimi nimekuja hapa kwa sababu kuna kazi nilipatiwa na wananchi wa Kenya, na kuna kazi nilipatiwa na wananchi wa Central Kenya, na hiyo kazi itabainika wazi kama kuna uongo ama kuna ukweli wakati tutaanza hii safari kesho. Kuna mambo mengi nilikubaliana na Wakenya, na kazi hiyo, kazi ya barabara, kazi ya stima, kazi ya kilimo, kazi ya masomo, kazi ya matibabu, na mimi niko na ripoti. Wachana na propaganda, wachana na hadithi, wachana na hekaya za abunuasi. Niko na ripoti ambaye inaonekana kwa ground kwamba kama kazi hiyo imefanyika ama bado. Good. Soko, utaona kama kuna soko zimejengwa ama bado. Affordable housing ambayo nilisema katika manifesto yangu kama imefanyika ama bado. Good. Wakulima wa kahawa, wakulima wa chai, wakulima wa maziwa watabainisha wazi kama ni uongo tumesema ama tumeatimiza yale tulikubaliana na wao. Good. Na sasa itakuwa wananchi wenyewe watajiamulia kati ya wale na mimi ni nani anasema uongo. Good. Unarudi katika eneo ambalo miezi 6 na hapo mbeleni ukikuja hapa ulikuwa welcomed na shangwe, vifinjo na nderemo. I hope that is the sequence.
lakini sasa ni hivi watu hawako sure wa kusherehekee. Unafikiria ni nini ambacho kimewasukuma watu ambao walikupenda hadi mahali wako hivi sasa? Wewe unazungumzia mambo ambayo hujaona. Pengine kwa mafikiria yako, sijui mbona tayari umeamua ya kwamba itakuwa tofauti kesho, ama kesho kutwa, ama kesho hiyo ingine. Si ungengojea mpaka ifike huo wakati, alafu sasa useme wakati ule ulikuja ilikuwa hivi, wakati huu umefika imekuwa hivi. Sasa wewe unaongea mambo ya maoni yako ama maoni ya wale ambao wamesema mitandaoni. Na hapana, nasema hivyo kwa sababu katika wiki ambayo imepita nimekuwa nikifuata na nikifanya stories za hii safari yako. Na wale ambao wanakusupport katika eneo hili, mobilization yao imekuwa ni ya kusihi watu wa mlima wa welcome vizuri. Hilo ni jambo ambalo hatuko tunasikia hapo mbeleni. Jambo la William Ruto kuja katika eneo la mlima lilikuwa embraced na furaha, lakini sahi kwa nini wakazi wa mlima waambiwe almost kupigiwa magoti? Let us not answer a hypothetical question. Si mimi niko hapa. Kwani tutangojea mwaka moja? Si ni kesho? So wacha mambo tuendelee vile tunaendelea. Wakenya wenyewe watajionea, watu wa mlima wenyewe watajitokeza, watasema yale wanafikiria, na mimi pia niko na majibu ya vile mambo itakavyoendelea, kwa sababu mimi nimekuwa nikitembea mlima Kenya nafikiri sasa miaka 20. Hii urafiki nimetengeneza na watu wa hapa mlimani sio urafiki ya miezi, sio ya masiku, ni urafiki wa miaka. Na hiyo urafiki wa miaka hauwezi kuidadizi kwa miezi michache. So kuna vile mambo inaendeshwa na vile tutaenda mbele pamoja. Mwenzangu kutoka Weru ako na a better question would be mbona umekawia huo muda wote hujakuja upande wa mlima? Kwa sababu ni kwa sababu kwamba wewe mwenyewe hutarajii kukaribishwa kama vile ungekaribishwa hapo awali, kwa sababu imekuchukua takriban miezi 6 kufika hapa mlima Kenya. Hayo maeneo mengine umeenda kama mara mbili, mkoa wa Pwani, Western umeenda kama mara 2, Nyanza umeenda, hapa mlima hujafika. Ni kwa sababu wewe mwenyewe unahisi kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kuwa kinakuzuia usifike mlimani? You know, these are hypotheses. Nyinyi mnaweka tu mambo. Mimi nataka nikueleze hivi. Nimekuja hapa mlimani baada ya miezi 6. Januari nilienda Northern Kenya. Sikuwa nimewenda Northern Kenya baada ya uchaguzi. Hiyo ni miaka ngapi? Miaka 2. Sijapata kwenda Ukambani karibu mwaka 1. Sijapata kwenda Kisii kwa muda mrefu. Lakini niliamua mwaka huu ya kwamba kuanzia Januari, kwa sababu kuna vile nilikuwa nimepanga kazi ya Kenya. Vile unavyoelewa, wakati tumechaguliwa tumekuwa na changamoto nyingi, na ikawa ni lazima nipange vile nitayashughulikia haya mipango. Vile tumekuwa na changamoto ya kiuchumi, tumekuwa na matatizo ya madeni, na ikawa ni lazima nipange vizuri ndio nipunguze changamoto za taifa, na vile vile nipange vile ile manifesto nilikubaliana na wananchi wa Kenya na wakanichagua kwa sababu ya hiyo manifesto. Pia nipangie vile hiyo manifesto nitaitekeleza, kwa sababu najua ya kwamba baada ya miaka 5 kutakuwa na mtihani, na ile mtihani itahusu ile ahadi nilitoa, manifesto nilipatiana kwa wananchi, vile nilisema nitafanya mambo. Wananchi watachukua ile manifesto waangalie
nimefikisha wapi kutekeleza ile manifesto na waniweze kunipatia marks. Lakini wacha nikueleze hivi. Kwa haya miaka miwili nimeshughulika na mambo ya kudhibiti uchumi wa Kenya. Wakati nimechukua usukani, ile kitu inaitwa inflation ilikuwa 9.6%. Kwa sababu ya kazi tumefanya kama serikali, tumepunguza hiyo inflation, saa hii iko 3.5. Wakati nimechukua usukani, wewe unajua vile dona ilikuwa imesonga mbele. Saa hizi tumeidhibiti vizuri 128, 129. Vile vile tumehakikisha ya kwamba matatizo tulikuwa nayo ya mambo ya mafuta, bei ya unga, mambo haya mengine tumeyashughulikia ndio tuweze kudhibiti uchumi wa Kenya. Na mbali na kudhibiti uchumi wa Kenya, pia ile manifesto nilisema mambo ya wananchi karibu milioni 5 walikuwa katika ile inaitwa CRB. Mimi nilisema katika manifesto yetu tutakuwa na Hustler Fund ambayo na tutatoa wale wananchi milioni 5 kutoka CRB. Hata tukatoa zaidi ya milioni 5, milioni 7 tukatoa kwa CRB. Leo kuna Hustler Fund Kenya. Nikiongea na wewe, zaidi ya wananchi milioni 4 wanafaidika na Hustler Fund. Nilisema utapata mkopo bila ya wewe kuwa na title deed ama logbook, na leo zaidi ya wananchi milioni 4 wanaendelea na Hustler Fund. Hiyo ni moja nilisema. Nilisema vile vile tutashughulika na mama mboga. Tuhakikisha kwamba anafanya biashara mahali kuna heshima, mahali kuna maji. Leo tunajenga soko karibu 240. 87 soko 87 zinajengwa hapa Mlimani. Zingine zimeisha kama ile ya Karatina hapa. Ukimuuliza mjumbe wa Madhira atakwambia iko tayari. Kesho mimi naenda kuanzisha soko ya milioni 300 pale na Nyuki Town. Na soko zingine nyingi na kazi nyingine nyingi. Kwa sababu hiyo ndio nimekueleza ya kwamba imenichukua muda nifike hapa. Miezi 6. Lakini kuna sehemu zingine imenichukua muda mrefu zaidi. Lakini ya muhimu, sasa niko hapa. Na niko na report card. Mahali barabara za Maumau zimefika. Mahali barabara zingine zimefika. Ni nini nafanya kuhusu kahawa? Ni nini nimefanya kuhusu chai? Ni nini nimefanya kuhusu maziwa? Ni nini ninafanya kuhusu kuunganisha wananchi na stima, soko, affordable housing na kazi zile zingine zote. Na nitatembea hii mlima mpaka mtaniuliza kwani huna mahali pengine pa kwenda. Mheshimiwa Rais, unajua Mheshimiwa Rais, unajua sababu ya niulize hilo swali ni kwa sababu ni kulingana zile kura ambazo ulipata Mlimani huko Mount Kenya. Kiwango cha kura ambacho ulipata huku Mount Kenya na vile ulikuwa umezoea kuja awali, hiyo ndio inaleta hili swali lote. Umetaja mambo ya soko, Mheshimiwa Rais. Ulipokuwa Meru Januari 2024, uliwacha umeahidi kwamba soko 9 zitajengwa Meru. Mpaka sasa, Mheshimiwa Rais, ya Maua ndio ilianza just the other day, katikati ya huu mwaka. So ya Kienjae ulisema umeiongezea milioni 100 ikafika milioni 150. Haijaanza. Mheshimiwa Rais, unasema haijaanza? Ulisema hiyo ya Kienjae, unasema haijaanza? Imeanza. Mimi na wewe twende kesho. Twende. Tuone kama imeanza ama bado. Twende mimi na wewe. Ya Kienjae. Ndio. I will challenge you because nilienda Kienjae, nikaambia watu wa Kienjae, hii soko ambaye it is proposed ni ndogo. Mimi nitaenda niwaongezee pesa. Saa hizi tunajenga soko ya milioni 250 Kienjae. Na contractor yuko pale. Mimi na wewe tukienda leo, and I want to challenge any media house, waende waangalie kama inajengwa. Mheshimiwa Rais, na soko zingine 9 zinajengwa Meru.
ongoing Nithi Bridge, mheshimiwa. As I'm talking to you. Yeah. Si umesema soko? Nimekueleza. Na sio Meru peke yake. Soko 87 zinajengwa in every part of this mountain. Nimekuambia hii ya hapa Karatina iko tayari. Soko ya mimi naenda kesho, soko ya Naromoru inaendelea kujengwa. Almost 40% inaendelea. Ulitupea siku ngapi? Ulipokuwa Meru ulisema mwisho wa mwaka wa 2024 hizo soko zitakuwa zimeisha. Sasa unaona you are shifting the goalpost. Ulisema soko haijajengwa. Sasa unasema inajengwa lakini haijaisha. Sasa wewe bwana tutaongea mambo ya maendeleo, lakini Oscar kuna kitu ambalo tuharakisha alafu ndio tuingie. Shukran sana Mheshimiwa Rais. Na nitakuomba kwamba nikurejeshe nyuma kidogo kwa lile swali ambalo mwenzangu alikuwa anauliza, lakini kwa njia tofauti. Kuja kwako hapa Mlima Kenya umesema kwamba umekuwa na shughuli za ujenzi wa taifa hapa na pale, lakini bila shaka tumejaribu kuangazia na kufuata kwa karibu maandalizi yako ya kuja hapa yamekuwa na utofauti mkubwa sana ukilinganisha na yalivyokuwa yanafanyika. Kwa mfano, acha nikupe, kumekuwa na mikutano kadha wa kadha ambayo imefanyika, hata mojawapo ilifanyika katika ikulu pale Nairobi, na viongozi ambao wanaonekana ni kana kwamba wanapinga serikali kutoka kwa mlima hawakujumuishwa. Inamaanisha nini? Kunani? Ni nini ambacho kinaendelea hapa mlimani? Unajua wewe ufanye kazi ikulu. Sasa si uniwachie kazi ya ikulu nifanye, ndugu yangu. Na unajua mtu wa kualika watu ikulu ni mimi. Na ukiona ikulu pale viongozi wengi wanakuja ikulu. Juzi nilikuwa na viongozi wa Meru. Hii wiki peke yake nimeonana na viongozi wa kutoka Western Kenya, wabunge karibu 40 walikuwa pale. Sio wote walikuja, kuna wengine hawakukuja. Nimekutana na viongozi wa kutoka Lower Eastern hii wiki hii. Sio wote walikuja, kuna wengine hawakuja. Unajua kuja ikulu hakuna lazima, ni kwa mtu kupenda. Na ukishapatia mtu mwaliko na asikuje, huwezi sasa kumwekea lawama. Lakini wacha nikueleze ya kwamba mimi niko mlimani. Na mimi nimekueleza, mimi ndio huyu hapa. Na hii mlima, vile nimetembea hii mlima, nimetengeneza urafiki na watu wa mlimani hapa. Hata ingawaje kuna changamoto nyingi za kitaifa, sijapata nafasi ya kutembea kila mahali vile ningependa. Unaelewa ya kwamba baada ya mambo yaliyofanyika mwaka uliopita, hatukuweza kupitisha finance bill ambayo ilikuwa na mipango mingi ya serikali ya Kenya. Ikabidi mimi nifanye ukarabati ndio mambo yaweze kuendelea Kenya vizuri. Nikapanua serikali ndio tuweze kupata uwezo wa kusukuma mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Nikapangana na watu wengine wengi ili tuweze, kwa sababu mimi mpango yangu ni vile Kenya itafaulu, ni vile manifesto nilio wauzia wa Kenya wakanichagua itatekelezeka. Hiyo ndio mpango yangu. Na ndio sababu hiyo kazi sasa nimefanyia ukarabati, sasa imeshika laini, uchumi imeshika laini. Kwa sababu uchumi imeshika laini, nimepanga sasa vile affordable housing inaendelea, universal health coverage inaendelea, markets inaendelea, hostels inaendelea, barabara ndio hizo nimekamilisha karibu wiki moja imepita. Zaidi ya bilioni 170 tumepata kutoka market kwa sababu tumechunga uchumi wa Kenya. Sasa barabara za Maumau zinaendelea sehemu tofauti tofauti. Kwa mfano, wacha nikueleze. Barabara za Maumau tuko na kilomita 560. Kiambu, Murang'a, Nyeri, sehemu kidogo Nyandarua, sehemu kidogo Embu, sehemu kidogo Tharaka Nithi. Hizo barabara kwa ujumla is above 55%.
zikiendelea. Ile kidogo nimepata matatizo nayo ni barabara ya pale barabara ambayo inaunganisha Maragwa, Kandara, Kiharu na Kangema. It's about 31 kilometers. Hiyo ndio kidogo iko chini about 5%. Na tayari tumezungumza na contractor pale. So now some of those roads I am going to inspect them because they are going on in my trip. Asante Vile vile, wacha tu nikueleze. Vile vile kwa sababu ni vizuri nikueleze na niwaeleze wananchi wa hapa county hii. Vile vile nilienda China mwaka uliopita 2023 na nikapata pesa karibu shilingi bilioni 36 ya barabara. Kwa hiyo shilingi bilioni 36 nilichukua bilioni 15 nikaweka hapa Mlimani. Hapa Nyeri hapa nimeweka barabara ya kutoka Ishamara kwenda Rutune mpaka kwa river pale, hiyo kilomita karibu 45 inaunganisha Mukuruweni na Tetu. Nimeweka Nyandarua barabara mbili, barabara ya kutoka Ndaragwa kwenda Kanyagia mpaka Subuku, almost 50 kilometers. Saa hii inaendelea. Ukiuliza mjumbe wa pale anaitwa George Gashagwa atakwambia hiyo barabara inaendelea. Nimeweka 44 kilometers pia barabara pale Nyandarua ambayo saa hizi inaendelea. Tumeweka kilomita 90 kilometers barabara za Kiambu between Kabete, Kiambaa and Kiambu zinaendelea as I talk to you. Tumeweka barabara ya Kirinyaga kutoka mahali inaitwa PI, hiyo barabara saizi almost another 50 kilometers inaendelea as I talk to you. Kuna zingine bado tuko na matatizo kidogo na contractors, lakini sasa tumemaliza the procurement issues na matatizo ambayo tulikuwa nayo. So another 400 kilometers mbali na 560 ya Maumau, barabara zingine 400 kilometers hapa Mlimani. Almost a total of 1,000 kilometers ya barabara inajengwa hapa Mlimani. Nimesikia hata viongozi wengine wanasema Ruto ni muongo, sijui hakuna kitu amefanya. Sasa nikuulize, mimi nilikuja hapa, tukaenda hapa just not far from this State House hapa Katonganga, tukaanzisha ile barabara inatoka Maroa napitia hapo kwa Wamboi, napitia hapa kwa Munyoro, wa Munyoro hapa mahali huyo mtu anasema ati hakuna kitu nimefanya. Barabara ya kupitia kwake mimi nimetengeneza. Mheshimiwa, tunaomba kwamba anyway tuachane na hiyo story. Haya tuendelee. Labda ningeuliza tulikuwa tunataka kuingia kidogo, umeguza wa Munyoro na wa Munyoro, hiyo ndio mambo ambayo sasa tunataka kuuliza hapo. Sasa ndo umeguza mlima. Wakati ulikuwa hapa na watu walikupenda sana, ulimchagua Bwana Rigathi Gachagua akawa naibu wako, mkaingia katika uongozi. Sasa wakati tukiendelea na kazi tukaona, sijui ni jambo lipi ambalo lilikupa msukumo ama ni lipi lililosababisha akang'atuliwa kutoka kwa kiti cha unaibu wa rais. Ni jambo ambalo lilikera watu wengi sana wa Mlima, sababu walisema umemng'atua mtu wetu, na hata ukawaletea bwana profesa na wakasema sisi mtu wetu alikuwa Rigathi. Ni jambo lipi ambalo lilisukuma kabisa Rigathi akang'atuliwa kutoka kitini cha unaibu? Hiyo ni swali ambayo itajibiwa na watu wengi, kwa sababu wenye kumtoa Rigathi ofisini, mimi hakuna mahali nimeweka sahihi atolewe. Sheria ilifuatwa, wenye kumtoa, wacha nikujibu. Wenye kumtoa wakamtoa, si ndio? Lakini nataka nikurudishe nyuma kidogo. Kabisa. Mimi ndio nimenominate Rigathi Gachagua. Si ndio? Hakupigiwa kura ati ndio mimi nimnominate. I nominated him. Kwa sababu katiba ya Kenya sehemu ya 148 inasema rais ndiye ana nominate. Si ndio?
Mimi ndio nimemnominate. Na nimemnominate kwa kura yangu moja. Si ndio? Na mimi nataka nikueleze. Hata wakati mimi nimemnominate Bwana Gachagua, niliuliza, kwa sababu nilikuwa na wabunge wengi, viongozi wa kutoka Mlimani. Tuliketi chini na wao. Nikawaambia, jameni, mimi nimefanya kazi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta miaka 10. Nimefanya kazi kabla ya hiyo. Nimekuwa rafiki ya watu wa Mlimani. Na wameniamini, wanataka kunipatia kura zao. Nataka nyinyi kama viongozi wa kutoka Mlimani, wabunge wa sasa, munisaidie mmoja wenu ama mmoja wa viongozi wa kutoka Mlima awe naibu wangu wakati tunaenda kwa uchaguzi. Nasikia Nyokabi? Nasikia. So nikawaachia nafasi, nikamwambia haya, munipatie mtu. Wakazungumza pale kwa ofisi yangu Karen pale nikiwa naibu wa rais. Karibu mpaka saa 10 toka asubuhi. Mwisho wakaniambia tumeshindwa. So tufanye namna gani? Nikamwambia hapana, hamwezi kushindwa. Wakaniambia kwa sababu tumeshindwa tunaweza kupiga kura. Nikamwambia pigeni kura. Wakapiga kura. Nasikia? Si unataka ukweli? Kabisa. Ikapigwa kura. Huyo Profesa Kindiki akapata kura 27. Ule rafiki yangu Rigathi akapata kura 5. Unasikia? Sasa wakati hawa viongozi wameniletea majibu, nikawaambia wacha nifikirie kama vile tutakavyoenda. Mwisho nikawapasuade, nikawaambia sikizeni. Mimi nalaumiwa Mlimani kwamba mimi nimeshikana na viongozi wachanga, viongozi vijana. Sijui Ndindi Nyoro, sijui Kimani Ichung'wah, sijui nani, hawa vijana wadogo wadogo. Na hata huyo profesa ako katika kiwango hiyo. Kawaambia ili tusionekane kwa watu wa Mlima, pengine nimechukua vijana, wacha nichukue huyu mzee karibu wa rika yangu, pengine mzee kidogo kuniliko, shingo upande. Wakaniambia wewe ndio kuamua. Sawa. Mimi nikaamua, tukaenda pamoja na ndugu yangu Rigathi. Hiyo ilikuwa ni miezi 3 kabla ya uchaguzi. Si ndivyo? Baada ya uchaguzi si tukaanza kazi. Mambo matatu yalitokea. Ya kwanza, shida. Kesi. Kila siku kwa kesi. Itumbi amesema sijui ameandika nini. Sasa tukafanya kesi. Kaita Itumbi. Deputy President ameketi hapo, mimi hapa. Wewe Deputy President anasema umefanya. Haya, tunamaliza kesi. Next, baada ya wiki moja, Faruk PA, mtu mdogo, amefanya. Haya, naita Faruk, nafanya kesi. Tukamaliza hiyo. Kidogo Ndindi Nyoro amefanya, ameitisha mkutano sijui Kiharu, amepanga wabunge wengi. Mbona amepanga wabunge? Mbona naita Ndindi Nyoro. Tumeketi chini. Kesi. Haya, kuisha hiyo, Kimani Ichung'wah sijui amesema. Sasa mpaka nikamuuliza, ndugu yangu, wewe ni naibu wa rais wa Kenya, bloga huyu Dennis Itumbi, bloga, unasumbuana na yeye nini? PA ya ofisi mtu kidogo. Hawa vijana, sijui Ndindi Nyoro, sijui Kimani Ichung'wah, sijui nani, sijui mama mwingine, sijui anaitwa wa kutoka hapa, ati alikuja, sijui anamwambia wewe unazungusha marinda, sijui. Sasa nikamwambia hivi tena kidogo ni nini? Just wait. Si umeniuliza swali? Kabisa. So nikamwambia tafadhali tufanye kazi ya Wakenya, tuache hii makesi kidogo. Ndio hiyo, yeye ameanza vita na wabunge. Hawa wabunge wenye kumuondoa wabunge, vita na wabunge. Nyinyi wabunge, kabla ya Disemba msiponipigia magoti mtaenda nyumbani. Wabunge ndio hawa.
wabunge ni wanasiasa. Sasa wabunge wakasema Disemba tutaenda nyumbani tusipokupigia magoti. Okay, kabla Disemba na sisi tutakushughulikia. Nasikia vita mwenyewe wameanzisha na wabunge. Ya tatu, naibu wa rais kazi yake kubwa ni kumsaidia rais. Mimi nikiwa naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta, you people in the media, you are witnesses. Mtu mwenye kwenda TV kutetea program ya equipment ya hospitali, program ya electrification, program ya barabara ya serikali, ilikuwa ni mimi. I went to more TV stations many more times than even the president himself. Kwa sababu ni kazi ya naibu wa rais kuprofile kazi ya serikali. Na wauliza nyinyi, KTN, Citizen, NTV, mulimuona Rigathi ameenda kuongea barabara siku moja, sitima siku moja, program ya UHC one day? What? For 2 years he never stepped in any station kusema program ya, wacha hata station, hata in public kuongea mambo ya serikali. Sawa, mimi nikamueleza, my brother, you know, manifesto tumeandika housing, manifesto tumeandika universal health coverage, manifesto tumeandika tutasort out mambo ya walimu, manifesto tumeandika, na manifesto si gazeti. Mheshimiwa Rais, just wait, manifesto si gazeti. Nikamwambia, we made a commitment to the people of Kenya on housing, on universal health coverage, on making sure that we have a proper CBC model. Sasa kama huwezi kutetea, kama huwezi, na wewe nimekupatia mamlaka, hakuna kitu tumepitisha kwa cabinet ambayo haijaenda kwa ofisi ya deputy president kama chairman wa committee za cabinet. How are we going to run this government? Wacha nimalizie. So I just want you to understand, because ni vizuri watu wa Kenya wanielewe. So wabunge wakaanza vita kwa sababu wameambiwa wasipopiga magoti, nasikia, wataenda nyumbani. So ikafika mahali hapo, sasa nikaelezana na huyu bwana, sasa my friend, please punguza vita na hawa watu wote. Sasa ikanifikia mimi, mimi sasa, unajua, mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii, usipofanya hii, usipofanya hii, nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10, bwana Waweru? Labda zilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya Mlimani, you know, ni kupangie siasa, sijui nifanye nini. Mimi nikaona hapa, nikamwambia I will not do it. Na wacha nimalize. So nikamwambia hii haiwezekani. Na kama ni kuwa one term ni sawa, hakuna problem. Kama wewe ndio kuamua nani atakuwa one term, nani atakuwa sijui how many terms, nilikuwa nafikiri ni wananchi wa Kenya na Mungu. Kama ni wewe, sasa amua vile unataka. Nasikia, my friends? So wabunge wakaanza vita, and hata wabunge marafiki wa Rigathi watakuambia, mara 2 niliita wabunge nikamwambia, sikizeni, hatukuchaguliwa kuja kupigana, tulichaguliwa kuja kufanyia Wakenya kazi. Wachana na mambo ya impeachment. Mara ngapi? Mara 2. Mara ya 3 nilikuwa nimeenda UN, nikaitisha mkutano kwa sababu nilikuwa nimeona wameanza tena maneno ya impeachment.
Nikaitisha mkutano, nikawaambia wabunge kujeni tufanye mkutano. Wabunge wakakataa kuja mkutano, wakasema wewe umetuzoea. Ulitukataza mara ya kwanza, ukatukataza mara ya pili, sasa utaamua. Either tutaendelea na atuulizi kura yako. Kura yako haihitajiki bunge. Sisi tutafanya vile tunavyojua tutafanya. Hiyo ingine wachana na sisi. They never came for the meeting. My friends, I tried. In fact, kama ni kuokoa, nilimsaidia wakati wa bunge, wa ile bunge ya mbeleni. Wakati walimkataa, mimi ndio nilimkubali. Wakati wamejaribu kumfanya impeachment ya kwanza, mimi ndio nimezuia. Impeachment ya pili, mimi ndio nimezuia. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi. Kwani Wakenya walinichagua mimi niende nifanyie kazi mtu mmoja ama nifanye kazi ya Wakenya wote? Mheshimiwa Rais. So, tafadhali mambo ya hiyo tufunge hiyo chapter. Wacha swali moja tu labda, sababu ulikuwa naibu wa rais. Kwa sababu wacha niwaambie. Kenya hii tuko na mambo ya viongozi. Lakini tuko na mambo ya wananchi. Mambo ya viongozi wananchi wataamua. Hakuna haja ya mimi kubishana na Rigathi ama wabunge wengine, kwa sababu mambo yetu sisi wote itaamuliwa na itaamuliwa na wananchi. So sisi wote tujipange. You know, ile imefanyika unfortunately. Lakini sasa nyinyi kama wananchi wa Kenya ndio baadaye wataamua huyu William Ruto tulimpatia kazi. Amefanya, hajafanya. Kama amefanya, watajua vile ya kufanya. Kama hajafanya, they know what to do. Mambo ni rahisi hivyo, lakini tuzishinde tukipishana mambo ya viongozi. Kama tunaongea mambo ya viongozi miaka nenda miaka rudi, this press conference, that press conference, maneno ya wananchi tutaongea lini? Wakenya wenyewe mimi nimekuja Mount Kenya kuongea mambo ya wananchi. Mambo ya viongozi wananchi watatuamua. Mheshimiwa, hata hivyo labda kuna maswali ambayo tunaweza kuwa nayo ambayo itasaidia pia kuweka uwazi mambo yalivyofanyika, na utaniruhusu kwamba nirejelee lile jambo ambalo umesema vile ambavyo mambo yalienda pale Karen wakati ambapo ulikuwa una wakati ambapo Rigathi tumeshapita my brother. Mheshimiwa Rais, naomba tu nikuulize. Tuko na masaa dakika moja tu na hatuwezi kushinda tukiongea mambo ya viongozi. Naomba tu Mheshimiwa, tafadhali tuongee mambo ya raia. Watu wa mlima wanangoja kujua huyu mtu tulimuajiri tukampatia kazi, barabara amefikisha wapi, sitima amefikisha wapi, mambo ya vijana na ajira amefikisha wapi. Lakini pia na hiyo ndio inahusu wananchi mamilioni. Mheshimiwa, pia wanataka kujua kaigwa dhire atia uliendaje? Si nimewaeleza. Sasa nimewaeleza, imetosha. Lakini wacha turejelee hizo. Wacha Kogi. Naomba Kogi. Joki, naomba Kogi alafu. Okay. Yeah, Your Excellency, my name is Kogi. Kogi. From Sema kutoka kwa kona. Now, I'm that son who want to brief dad after busy day from work. Sorry, I didn't hear you. I'm giving an example. I'm that son who want to brief the dad after a long day of working. Correct. I want to give you and to draw a picture why the people from the region are very hostile and anger. They have a lot of anger. One is the issue of the minimum guarantee return in milk, in coffee and tea. Very good. During your manifesto, that was the key. And I remember when we were doing the economical chapter from each county to county. The other issue is that they feel there is hand of William Ruto inside draining the people from the Mount Kenya. And I just want to highlight a few examples of them. They say there was hand in William Ruto to impeach the Deputy President Rigathi Gachagua. There was hand in committee reorganization, and that is why Dede Nyoro is no longer the chairman of the budget. There was hand of William Ruto, when that is why the former incompetence, as you said, CS Muturi, is not serving as the CS. Then there is this issue about the economic chapters that you held in Kiambu. You promised the people of Kiambu that the first thing that you are going to do, you will make sure that Kiambu have to enjoy the factory of production of broiler chicken. You remember that day. Now Kiambu is the leading in production of milk. They are the leading in coffee.
They are reading in matters of pottery and so forth. They feel the promises that you have made to them, none of them has been have been fulfilled. I'm going to answer you. The one, let me highlight few, then I give my rest, the panelists to continue. One of them is the Tharaka-Nithi bridge that you promised within 100 days, you are going to make sure that the bridge is done. There is the Rurengo Stadium, the famous Rurengo Stadium. It is still in the structure as it was there before. There is this Mau Mau Road. Apart from some few constituencies, the others, they remain stored projects. They are asking, the project that Uhuru left through when he was the president, they are still there. They claim you are coming to relaunch again. The same project, the same you did last time. So they are here wondering, what is this president want to bring us back? That is why I have diverted from the real issue of impeachment so that we can discuss the policy. They also feel that even the broad-based... Sasa ukiuliza mingi, sasa nitajibu gani? So siulize kidogo, nijibu alafu ulize ingine. Nimalizie na hii moja. The issue about the broad-based government. Yes. They feel even the deputy president that we have, Kithure Kindiki, is on the road because those people who have joined the government, they are claiming everything in the government, starting from the position from the committee. All the people who are associated with a deputy president, they no longer serve in any of the committee. So they even feel that the deputy president is sitting on bonus. Akojia ya kuenda. Maybe if you can answer that, I'll come there after the discussion. Sasa umesema mingi, sasa sijui nitakujibu gani. Anyway, wacha tuanze na ile ya muhimu. Umesema mambo ya guaranteed minimum return. Si ndio? Yes. Tulikubaliana na wakulima ya kwamba wa maziwa, tuanze na wa maziwa. Na mimi nataka ukiwa na nafasi uliza Bwana Kamiro ambaye ni chairman wetu wa KCC. Wakati tumeingia ofisini, maziwa ilikuwa inauza 35 shillings per kilo. Tulisema we are going to make sure that tutainua bei ya maziwa. Today as I talk to you, maziwa ni 50 shillings. That is the guaranteed price we have given to farmers. Mimi nimeweka pesa ya serikali katika hiyo mpango ya maziwa. Today every farmer, in fact nilisema ya kwamba sio 50 alafu ikatwe. In fact it is 53 shillings alafu 50 inaenda kwa mkulima, 3 shillings inaenda kwa wale watu wengine, transport na nini na nini na nini na nini. I want you to check with farmers, whether it is Nyahururu, whether it is Nakuru, wherever it is, whether they are being paid 50 shillings or not. That is number one. Number two, kahawa. Nilipromise watu wa Kenya, wakiwemo watu wa mlima, ya kwamba nitafukuza cartels. Ya kwamba hii kahawa tutainua bei yake, tutaondoa wale wakora ambao wamekuwa wakihujumu kilimo ya kahawa. What did we do? Nilichukua reforms ya kahawa nikalete kwa office of the president. Tukaseparate millers, tukaseparate brokers, na tukahakikisha kwamba kila mtu ako na leseni moja. Pia nikatransfer, nikasema hii Nairobi Coffee Exchange tukalete watu wa CMA into the equation. Ile kahawa ilikuwa inalipwa baada ya miezi 6, leo inalipwa baada ya siku 5 to the cooperatives. Mpango yangu by June this year haitakuwa inalipwa kwa cooperative, itakuwa inalipwa kwa mkulima in 5 days. Leo nikiongea na wewe Kogi, bei ya kahawa, uliza mkulima yeyote. Ile ilikuwa 40 shillings, 50 shillings. Leo average price ya kahawa Kenya, because of what I have done in the last 1.5 years, bei ya kahawa leo is on average 110. Kuna factories na cooperatives zinalipa 130, 140, in fact 147 in some of them. That is the commitment I made. Number 3, kwa mambo ya chai. Niliwaambia ya kwamba hii mambo ya chai, we're going to do something about it. Today, uliza watu wa KTDA,
Mudhaura na bwana Kirundi ambaye ni chairman wa KTDA. Nimetoa pesa ya serikali kusaidia KTDA kuhakikisha kwamba number one, bei ya mbolea tunaipunguza chini. Walikuwa wananunua 5,000. In fact, when the first year when I came into office walikuwa wananunua 5,500. Leo uliza mkulima yeyote ya KTDA wanalipa pesa ngapi? 2,500. What has happened? This year, 2024, not 2025, 2024, hiyo imepita. Mapato ya chai kwa sababu ya ile kuongezeka kwa mazao, kwa sababu ya intervention ya kuzalisha ama productivity, tumeongeza from 170 billion mpaka 215 billion as KTDA. Farmers are making more money in tea. Farmers are making more money in coffee. Farmers are making more money in tea, in milk. So if you want to have an exam with me on what I have done in the agricultural sector, I am ready to have that exam. Let me also, wacha tu see, wacha nafasi. Can I do a follow-up on tea? On tea, because it's key to our region. On tea, a follow-up on tea. Yes. Ndio mazao imekuwa juu. Lakini mapato huenda yakakuwa chini kwa sababu tumepoteza soko la muhimu Sudan. Na imekuwa ni kwa sababu wewe umeruhusu mrengo wa waasi kuanzisha serikali hapa Nairobi. Wewe kwanza unasema hiyo unasema ya chai ya kuuza Sudan. Yes. By the way, we are selling tea to Sudan. Okay. Even after they say they are not buying our tea, the market itself has forced them. We sell tea today to Sudan. So there is absolutely no issue about selling of tea. And that is why we are making money in the tea sector. Let me also tell you about the projects. Mheshimiwa, kabla hiyo Just wait. Kahawa. Swali moja tu la kahawa. Yes. Nimekusikiza unazungumza na unapeana statistics. Na vile vile pia mimi niko na statistics ambazo ninaweza kukuuliza. Wananchi wanajiuliza kwamba serikali inazungumza kuhusu njia za kutengeneza pesa, lakini ni kana kwamba inakujia hizi pesa zote. Na kwa mfano, unapozungumza kuhusu kahawa, unasema kwamba mkulima hivi sasa ananufaika. Ni kweli, labda ukienda katika cooperatives kadhaa utapata ile bei ambayo umeitaja, hivyo ndivyo ilivyo. Lakini yale zile pesa ambazo zinakatwa kwa zile pesa zenye wakulima wanapata, kwa mfano mabroka wanapata kiwango cha hadi 1%, na kuna vile vile kuna pesa zingine ambazo zinatolewa zile za ile mtambo ya DSS na mambo kama hayo. Wakati sasa serikali inapopanga kwamba bei itaenda juu, lakini pesa ambayo inafika kwa mfuko ya mkulima bado iko chini. Ile bei nimekwambia ndugu yangu Oscar Kimani Ngonjiri. Ile bei nimekueleza ya 110, 130, 147 ni pesa ambayo tunamlipa mkulima. Sio pesa ambayo ati tunasema ndio ikatwe zile zingine. That is the net that is going to farmers. And the charges for DSS is for purposes of making sure that we have institutions that insulate the farmer from brokers taking advantage of farmers. So we have made that chain absolutely clear. Let me go back to barabara za number one, barabara za Mau Mau. Barabara za Mau Mau ni kilomita 560. Many of them, when I came into office, they were already stalled. That is the correct position. So what I have done over the last 2.5 years is to reorganize the economy, because they were being funded by money from the government. And it took time, and not just Mau Mau roads, roads across Kenya. You know, we had a problem with roads across Kenya. And because of the state of the economy, it had to take me to reorganize the economy so that we can be able to raise resources for us to be able to fund the construction of the roads.
I can now confidently tell you that we have raised 170 billion. We are going to raise another 120 billion. So we now have the resources. And you see, wacha nikueleze ndugu. Unajua, ukioa bibi, akwambie nitakuzalia mtoto. Pengine hawezi kukuzalia the first week because it's not possible. Lazima ile mambo ilifanyike, halafu tungoje, si ndio? Tungoje, halafu ndio mtoto apatikane. Sasa wewe sasa sikia, wewe ngoja. Na unajua hata ukienda shuleni, hata ukienda shuleni unapatiwa lesson, si ndio? Unafanyishwa cut hapo katikati, halafu kuna siku ya mtihani. Kama ni secondary school ni after 4 years, si ndio? Sasa nikueleze, si mtihani hii ya Maumau nilisema nitamaliza hizi barabara. I want to challenge you. Si unipatie nafasi. Si mtihani iko 2027. Hizi barabara za Maumau uniulize siku hiyo. Kama kuna barabara ya Maumau ambayo haitakuwa imejengwa ama kukamilishwa. Kama kutakuwa na barabara hizi zingine zote ambazo nimezianzisha, ambazo hazitakuwa sijakamilisha, si wananchi watakuweko? Na kama sijafanya, si wananchi watajua vile watafanya? Lakini sasa unachukua mtihani ya 2027 unaleta hapa 2025. Sasa hiyo unaniharibia nafasi. Nikuambie vile vile some of the programs that I had planned. Nasikia hapo mwaka uliopita, nyinyi mnajua kulitokea kizungumkuti Kenya. Ile mambo yote nilikuwa nimepanga pale kwa finance bill, mambo ya barabara nilikuwa nimeweka hapo, mpango ya kufanya the next thing nimeweka hapo, ikasambaratika. Ikabidi nirudi nyuma, nipange tena. Sasa ile program yote nilikuja tena nikatumia hii serikali ya broad based. Sasa nimepitisha tena kila kitu. Sasa ndio hii sasa mimi niko na nafasi ya kutekeleza ile manifesto nilikuwa nimeongea na Wakenya. So tunaendelea na hiyo. Swali la kwanza Mheshimiwa Rais ni wakati unapotoa sijajibu Ruringo. Wacha nijibu Ruringo. Sawa, ni sawa. Wacha nijibu Ruringo. Okay. Huyu bwana ameniambia kuhusu Ruringo. Ruringo tumesumbuka kwa sababu contractor. Ni kweli Ruringo iko na shida. Tulikuwa na contractor. Huyo contractor ametusumbua, ametupeleka kotini. Na unajua kotini I don't have control. Hakuna mtu akona control. It is an independent institution. So we just finished the case 2 months ago. Sasa tumemwondoa ule contractor. Na kwa sababu be patient. Na kwa sababu Ruringo tulianza na ile stadium ya Meru ambayo ilikamilika zamani. Tulianza na stadium zingine ambazo zimekamilika zamani. Sasa nimeamurisha ya kwamba hii Ruringo sasa nimeambia watu wa jeshi wakuja wanisaidie kukamilisha hiyo Ruringo. And I am very confident that by the end of this year we will complete Ruringo. Na hiyo kazi mtaona vile itaendelea. Na mimi sina wasiwasi ya kwamba hii kazi nimepatiwa na wananchi kama nitatekeleza ama sitatekeleza. Na unajua nisipotekeleza I know what will happen. So I have no problem. Your Excellency, because wacha huyu jamaa alikuwa anasema. Mheshimiwa Rais, niko na maswali mawili. Swali la kwanza ni wakati unapotoa hizo ahadi huwa unapeana timelines. Na mara nyingi hizo timelines zinapitwa. Kwa hivyo watu kuna majina mpaka wamerudi kukubandika. Wamesema unajua kama kuna ahadi na haijatimia, wanaanza kusema uliongea uongo. Sijui kama shida imekuwa nini kimekuwa kikisababisha hii miradi ambayo unaahidi alafu inapitwa na ule wakati ambao umesema, na ndio inaharibu jina nzuri la serikali. Jambo la pili ambalo nilikuwa ninataka uguzie, wakati ulipoguzia juu ya soko, kumekuwa na malalamiko kutoka upande wa Meru kwa sababu ya soko ya miraa. Ningependa pia uguzie kitu kidogo juu ya vile unavyofanya kuhakikisha kwamba wakulima wa miraa wameshughulikiwa kibei. Asante.
ili nisisahau. Wacha tu nimjibu. And then we'll come to you. Two things. Mimi ni mtu wa imani. Mimi ni mtu namwamini Mungu. Na unajua kuna watu wanatembea kwa physically seeing. Me, I am a great believer. I'm a man of faith. And I believe what I say will happen. It may delay, but it will happen. Because I know in my heart I have committed myself to do it. And that is why I speak about it. Of course, you know, sometimes because there are intervening issues. Maybe you have put it in the budget, and then the budget did not go through, then there is a delay. Maybe you have a contractor, and the contractor is not performing the way you would wanted, you had planned. The contractor anakuchelewesha, ama saa zingine procurement inafanyika, alafu watu wengine wanaenda kotini, inachelewesha. But that does not mean that it takes away my word that this is what the government of Kenya has committed to do. What I know is that I have people who have no plan. They have no agenda. So the only thing they do is to find fault. Oh, you know, hii alisema haijafanyika, imechelewa siku mbili, imechelewa mwezi moja, imechelewa mwaka moja, imechelewa hii. But my commitment is this. Every commitment I have made, whether it is on Hustler Fund, whether it is on markets, whether it is on affordable housing, whether it is on universal health coverage, whether it is in CBC and university funding, I will make sure that those commitments are kept, because that is how we are going to take Kenya forward. Mira, swala la... And then the Meru, the Mira issue. The Mira issue, we agreed on two aspects. That we are going to make sure that we have... I made a commitment to the Meru people that I will take one ambassador from Meru to go and be ambassador in Somalia. I kept that promise. Number two, I have also worked with the government in Somalia, even with the challenges they have, to make sure that we negotiate a better price. My minister, Mutahi Kagwe, has undertaken that exercise, and now we are in the tail end of making sure that, because the problem is that the market was there, but the price was wrong. So I send minister to negotiate so that we have a price that farmers of Mira can agree to sell. So we have also negotiated and gazetted a new price for Mira. So on that issue, we have kept our promise, and we will continue to work with the farmers to make sure that they are not exploited. Thank you so much, Mheshimiwa Rais. This man, I think this gentleman alikuwa na huyu alafu wewe. Naomba tu Njoki alafu tuende kwa Wemo. Okay. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mimi naitwa Njoki. Natangaza na redio ya Bukena FM. Karibu sana kwa Mlima. Mimi ni mzaliwa wa Mlima. Okay. Nyeri County, Teto Constituency, mahali kunaitwa Kigogoini. Kama utapitia hapo, ingia tu kwa mama yangu atakuchinjia kuku. Sawa Njoki. Na kikombe ya maziwa. Yes. Ningependa kuangazia mambo mawili ama matatu, sana sana tena kuhusu mkulima wa majani chai. Najua umeongea hayo na uko na mipango. Lakini pia ningependa tushughulikie wakulima wa majani chai kulingana na kiwango cha ukulima wao. Kuna yule mkulima pia wa chini ambaye production cost yake sana sana huwa inamfinya. Unapata ya kwamba yule mfanyikazi wa kumchunia majani hata anapata pesa mingi kuliko ile yeye anapata ya bonus. Sijui hapo tunaweza fanya nini ndio huyu mkulima mdogo wa majani chai akaweza kutiwa moyo. Aweze kuendeleza kazi yake. Labda swali ambalo lingine ningependa kuangazia ni katika matembezi yako mlimani, na nimesema tena karibu sana. Wakati ulikuwa naibu wa rais, ulipokelewa sana kwa Mlima kama ulivyosema. Na of course msemo ambao ulikuwa wako wakati huo ni tangatanga na tukaelezewa kwamba mmesikiza ground, na ukweli masikio ilikuwa sawa. Mlisikiza ground na ilikuwa sawa. Sasa tukisikiza ground, sijui iko namna gani. Na tena labda ningejiuliza, na wengine pia wanajiuliza, mbinu ambazo zimetumika kuwakusanya watu pamoja ambao watakuwa wakijitokeza
kupokea rais katika mlima ni wale ambao ni watu kabisa wanatokea kupokea rais kwa sababu wanapenda vile anafanya, ama wengine wamebaki manyumbani wamekasirika tu, wamebaki na hasira zao lakini hawana kufanya. Okay. Mambo, umeniuliza maswali mawili, sio Njoki? Ya kwanza, pale katika kilimo ya chai bado kuna vile tumekubaliana na Mutahi Kagwe. Tumejaribu ku enhance productivity. Lakini bado kuna sehemu imebakia ambayo sasa tutaenda bunge. Kwanza kuhakikisha kwamba tunafanya value addition more than we are doing at the moment. Tatizo ya chai yetu, hata ingawaje tumepata mapato karibu bilioni 50 zaidi mwaka uliopita, ni kwamba sehemu kubwa ya chai yetu bado inauzwa kwa magunia. Na sasa tumekubaliana na stakeholders, nimeketi chini mwenyewe, na mimi nataka nimshukuru Profesa Kindiki kwa sababu amenisaidia katika shughuli hiyo ya kuketi chini na different stakeholders wa kutoka sehemu tofauti tofauti. Na sasa tumekubaliana na wao vile tutakavyofanya katika finance bill ambayo inakuja kupunguza mambo ya ushuru kwa packaging material. Tuondoe ushuru kwa ile chai inanunuliwa kutoka kampuni hii mpaka kampuni hii for purposes of value addition ama processing. Ndio tuweze kuhakikisha kwamba ile bei ambayo tunapata ya chai yetu sio tu ile ya wholesale, lakini vile vile Ketepa na chai hizi zingine zote ambazo zinauzwa zikiwa processed, ambayo sasa bei yake ni kama mara 2 mara 3, pia tuweze kuenhance hiyo value addition. Nimekubaliana na watu wa KTDA ya kwamba sisi kama serikali tutawasaidia na shilingi bilioni 1 waweze kutengeneza another processing facility. Hii ya Ketepa iko Kericho. Sasa tutaanzisha ingine Nairobi. Na vile vile tunataka kuchunguza vile tutaanzisha ingine Dongokundu, ndio pale Mombasa. Ndio tuweze kuenhance ile common user facility ya mambo ya processing ya chai, ndio tuweze kuuza value added tea ambaye sasa itatupatia mapato zaidi. Tukifanya hivyo, sasa yule mkulima ambaye umesema, yule mdogo ambaye saa hizi pengine yule ambaye anamsaidia kuchuna chai anapata pesa nyingi kuliko mwenye chai, sasa hapo saa hizi kwa kilo moja on average tumefikisha karibu shilingi 70. Nia yangu in the next 3-4 years tunataka kuenhance mpaka iwe minimum price ambaye mkulima atapata kwa chai kwa kilo moja ni shilingi 100. That way we will make sure that even the low farmers who have low acreage pia wanapata mapato. Mekujibu hiyo. Mambo ya mobilization na wale wana mobilize na wale wanakuwa mobilized, hiyo ni mambo ya siasa. Na hiyo ni mambo ya siasa, itaendelea tu hivyo. Mobilization ni mambo ya siasa, huyu ana mobilize wa kukaribisha rais, wengine kuna wengine wana mobilize watu ya kupiga makelele, hiyo ni mambo ya siasa. Vikundi zingine ambazo ni huwa wanaogopa ni kama zinaweza inuka kwa sasa. Sasa hiyo ni fitina ya siasa. Unajua hii siasa iko na ukarabati na fitina, mtu akishashindwa anaweka fitina huku na vile, lakini mimi nataka niwahakikishie wananchi wa Kenya, wakiwemo wananchi wa Mlimani hapa, tunataka tufanye kazi ya maendeleo pamoja. Na hakuna haja ya kusumbuana, kwa sababu uwezo wa kuchagua viongozi iko na wananchi. Na wananchi wenyewe watajiamulia. Wakiona William Ruto amefanya kazi ile walimpatia, anatosha aendelee, watampatia kura. Wakiona wenyewe ya kwamba amezembea kazini, ameshindwa na ile kazi, watamuondoa. Hakuna problem. Niko na swali la mobilization, lakini mheshimiwa, niko na Oscar tulia. Niko na swali la mobilization, lakini kwanza tuende mashariki mwa mlima kwa Wemwaro then kwa Weru. Yes boss. Mheshimiwa Rais, kuna hili swala umelizungumzia la miradi. Ongeza sauti kidogo. Kuna hili swala la miradi umelizungumzia na pia mwenzangu hapa amelizungumzia, lakini swali moja ambalo mkazi wa Embu ameniuliza ni kuulize wewe
ni kuhusiana na ujenzi wa mabwawa matatu ambayo umekuwa ukiyataja na ukasema kwamba utayakamilisha ili mradi yaweze kufaidi mkulima. Mpaka wa sasa mwananchi anauliza hili swala lilisahaulika ama vipi? Swali la pili na la mwisho ni kuhusiana na mageuzi ambayo umefanya katika baraza lako la mawaziri. Ulimtimua Bwana Muturi, ukamteua Bwana Ruku ambaye ni mbunge wa kule Mbeere North. Wananchi wanajiuliza ni lipi ama ni ulipofanya hili jambo, ni kipi ambacho ulitarajia ama ni kipi ambacho ulitarajia kutoka kwa mwananchi, hasa ikizingatiwa kaunti ya Embu ni pahala ambapo kumekuwa na wananchi hawatosheki sana ama kidogo wana ghadhabu na serikali yako? Jambo la kwanza, mabwawa haya ambayo umesema, nafikiri ni Kamomo na zile zingine mbili, ni bado iko katika mipango yetu ya development of dams. Tulibadilisha sheria pale nyuma tukasema so that we can have more resources to work on dams, tuwe na sheria ambayo tutakuwa na ile water purchase agreement ambayo itatusaidia kupata pesa ya kutengeneza bwawa zaidi. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, saa hizi ukiuliza gavana wa Embu, wameshirikiana na waziri Murithi ambaye ni waziri wa mambo ya maji katika mpango ambayo tuko nayo na Africa Development Bank ya karibu bilioni 60 ambayo itatusaidia kusambaza maji sehemu tofauti tofauti za Kenya. Ikiwa ni awamu ya pili ya ile mpango tulifanya ya Embu ambayo ilileta maji Embu Town ambayo ilikuwa ni mpango ya 2.4 billion ambayo tulimaliza 2023. So that is the program on the dams. Kwa mambo ya rafiki yangu Bwana Muturi. Bwana Muturi nilimpatia kazi kama mkuu wa sheria. Yeye mwenyewe alinieleza ya kwamba hii kazi, kwa sababu hajakuwa practice kwa muda mrefu, kwa sababu alitoka huko kwa kuwa magistrate, akaenda bunge, akakuwa mbunge, akakuwa speaker, akasema ile kazi kidogo inamlemea. Yeah? So nikakaa kidogo, nikaona kweli amelemewa na ile kazi. Lakini makosa pengine ni yangu, nilimsindikizia, I persuaded him. Nikamwambia no, it's okay. Fanya tu hii kazi. Nafikiri haitakulemea. Lakini kwa muda nikaona kweli imemlemea. So nikasema okay, wacha nimbadilishie kazi. Nikampatia kazi ya waziri. Lakini hata wewe unajua. Sasa hapo katikati akagoma kuja katika baraza la mawaziri. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, ni mimi nimemfuta kazi ama ni yeye alijivuta kazi? Sasa wewe ni waziri, baraza la mawaziri umeigomea. What am I supposed to do? Lakini Mheshimiwa Rais, iwapo aliyekuwa speaker ama aliyekuwa mwanasheria mkuu alitoa ripoti baada ya matamshi yako ya kusema kwamba yeye hakuwa competent, akatoa ripoti ya kuonyesha yale mambo ambayo aliweza kuyaafikia wakati alipokuwa ofisini. Sijui kama unakubaliana na hiyo ripoti. Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, kutokana na yale ambayo yalifanyika around JB Muturi, the former CS, inasema nini kuhusiana na wale viongozi, ama ni jinsi gani unaweza kuweka viongozi kwa mizani wakati ambapo unateua mtu? Na nitarejelea lile swala la Gachagua, wakati ambapo ulisema kwamba mlipokuwa Karen sio viongozi wengi ambao walikuwa wanamtaka. Kwa hivyo inasema nini kuhusiana na jinsi ambavyo unaekelea mizani viongozi ambao unafanya nao kazi, na wananchi watasubiri hadi lini? Na la mwisho, Mheshimiwa Rais, miaka 2.5 baada ya kuingia katika ofisi, ungali bado unapeana ahadi. Wakenya wangoje ahadi hadi siku gani? Umemaliza? Bado yapo mengine. Okay. Kwanza, I am a person who believes in giving people a second chance.
even though many leaders did not favor my friend Gachagua, I still gave him a chance. Yeah? Because I'm a strong believer that when you are friends, you don't just dismiss friends. It applies to J.B. Muturi. Even when it was difficult for him to perform as an attorney general, and it's not even me. Ask any government department. They had many difficulties. But because he was my friend, we worked together, we campaigned together, I was willing to give him a second chance. You know? So if you are saying that I should not have given Rigathi a chance and I should not have given JB a chance, that is you, that's not me. I believe differently. And I believe people given a chance, there are many people who have given another chance and they've done very well. You know, they have acquitted themselves. Sometimes maybe people are misjudged. And I want to see how, until it becomes impossible to work with the people who are in your team, you must give them a chance. So I gave my good friend Justin a chance, a second chance, but in the process, he dismissed himself. And I have, what did you expect me to do? I give somebody a chance, he starts to do whatever he's doing. So I think let's move on. Let us, and you know, it's not the end of the, it is not the end of the road. J.B. Muturi has a very good pension as a former speaker. So hawezi kuumia sana ataenda kuhangaika, ako na kazi ingi, ako na pension, anaweza kusonga mbele. Tunaweza labda tuone wakati ambao serikali imetulia na kazi inaendelea, kwa sababu sana sana ya kuhusu kazi, ma-CSs, kazi inabadilika kila siku. Wanasema even before you warm your seat, you are out. Even before you settle, even before you know where the chair is, where everything is, you are just out. Asante Joki. Nataka tushikanishe hayo maswali. Unajua, moja sababu you're on record saying that there was a time your CSAs, you knew their departments and ministries more than they did. And you have always said that you want to work with the best. But you have said alikuwa rafiki. Were you choosing friends or were you getting competent people that would have supported you and you would not have found yourself in the situation that you're finding yourself in? You see, there is always a balance between the team you have. So you have a team. Yes. And you know, you have to choose the best from the team you have. And even when you choose from the team you have, they say the test of the pudding is in the eating. Sometimes you think highly of somebody, maybe they are not. Sometimes you don't think much of somebody, maybe they are better. So you have to keep balancing. And let me tell you this. Government is run through collective responsibility. Much as we have a minister for this and a minister for the other, decisions are made collectively as government. So whether you serve in this ministry or you serve in that ministry, it is your responsibility to understand government in its entirety and to work with all colleagues in different aspects. Let me tell you, my dear sister Nyokabi, you know, when you inherit a situation, and you inherit a situation where the economy is not doing well, and you have to do things, you have to cut down on this, you have to cut down on this, you have to stop this project, you have to stop that project, to allow the economy to breathe, and to allow the economy to come back. I am now much more confident. And you know, when I tell the people of Kenya that the country was headed to a default, there are countries, you know, I'm not talking from space, there are countries who have defaulted. I don't want to mention countries by name. Kenyans know, anybody who is interested in public affairs knows there are countries, our neighbors, many countries have defaulted. And when a country defaults, my sister, you are in so much trouble. Nobody wants to lend you nothing, nobody wants to associate with you. One of the neighbors, I don't want to mention which one, their currency was devalued by 100%. Do you know what that would mean to Kenya if we were to go that direction? Just imagine if the dollar was exchanging at 220 shillings.
what kind of a country would we be? You know? So there are real issues that I have had to do to stabilize the economy of Kenya. And I can now confidently say that now that we have stabilized the economy, inflation has come down to 3.5% from 9%. Our exchange rate has stabilized substantially. Our foreign reserves were now close to $10 billion. We are now in a much more solid place to undertake the development of our country. And let me tell you, guys, friends, I don't know whether guys is right. Friends, let me tell you this. Even in the midst of all these things, people are judging me rather harshly, you know. Even in the midst of all this, there are 200,000 Kenyans, 240 to be exact, ask Alice Wahome, working in our housing program. There are 200,000 Kenyans working who have benefited from export of labor. In fact, what we've just done is to make Uwezo Fund and Youth Fund be able to finance young people who are getting jobs abroad. Let me also tell you that digital hubs and digital economy and digital jobs are employing 195,000 Kenyans. In the midst of all this, there are real people with real jobs earning real money, even in the context of what we are doing. And there are real things happening. You know, are we building the markets? Yes. Are we building housing? Yes. Have we tendered for hostels? Yes. Are the roads now ongoing? Yes. Are we doing universal health coverage? I made a commitment that we are going to change the infrastructure of health in Kenya, and we are going to see a different output. Have we stabilized the education of the children of Kenya? Yes. When I came into office, nobody knew what CPC was going to happen. Many parents they did not know what was going to happen next. We have sorted out the challenges with CBC. I have hired 76,000 teachers in 2 years. It's never been done by any government. We have a new funding model. It was taken to court. The court has now cleared to say it is the right model because it treats children according to the ability of their parents, so that children from poor families can get up to 90% scholarship. And children of William Ruto and the other people who earn more money can be funded less because their parents can afford. These are the kind of things that were challenges to Kenya. Good. I have sorted them out. I have sorted out education. I am sorting out health. I'm sorting out housing. I am making sure that the economy is stabilized, and we are moving the country forward. Kenya is not going to default. I can tell you for a fact. Mr. President, thank you, Rais. Unajua, mtukufu Rais. Yes, my brother from Weru. Yes, my name is Martin. Martin. Yes, Martin. Kuna swali ambalo dadangu hapa ameuliza na hujajibu. Ningeomba ujibu tafadhali kwamba mawaziri unawabadilisha mpaka sasa a record 3 times in a ministry, Mheshimiwa Rais, kwa miaka miwili. Sidhani kwamba yule waziri kwamba kama atakuwa ametulia hata kufanya kazi ama utakuwa umempea nafasi ya kufanya kazi. La pili, mtukufu Rais, umetaja mambo ya miraa. Sijui kama huko na habari kwamba tunavyoongea hivi sasa shirika la ndege la Ethiopia Airways limewacha kubeba miraa ambayo ilikuwa inabeba miraa kwenda Israel, kwenda Sierra Leone, I think limewacha kubeba miraa. La tatu, nadhani utayakumbuka yote, ni Nithi Bridge. Nithi Bridge mpaka leo hakuna kitu ambacho kimefanyika kwa Nithi Bridge. Ulikuwa umepromise kwamba in 100 days itakuwa imeanza kujengwa, ukakuja tena ukasema in 6 months itakuwa imeanza kujengwa. Mpaka leo Mheshimiwa Rais, hakuna kitu kimefanyika, na watu wanakufa. Real people are dying at Nithi Bridge, Mheshimiwa Rais. Like
They are really dying there at Nithi Okay, Bridge. wacha nikujibu mambo ya mawaziri. Kila serikali inabadilisha mawaziri. I want you to tell me how many times Kibaki changed ministers. No, I'm just telling you. You had a chance ya kuchagua mawaziri. Si umeniuliza maswali. Mheshimiwa, niruhusu I listen to you when you are asking. Why don't you listen to me when I'm answering? You are asking me. Yeah, relax. So, Kibaki alibadilisha mawaziri when it was necessary. Uhuru alibadilisha mawaziri when it is necessary. When it is necessary, I will change ministers because it is my prerogative. And ultimately, whatever the ministers are doing, ultimately, I will be asked. The buck stops with me, ultimately. So that is why I am going to work with people who ultimately are going to help me answer the final question to the people of Kenya. Yes, and umetuambia hapa kwamba wale au mawaziri wengine walikuwa marafiki zako, but then you had a chance wakati uliondoa cabinet yote. You had a chance ya kuchagua watu ambao labda hutawabadilisha baada ya miezi mitatu ama miwili. Martin, kama unaona sijafanya vizuri, sijasema hujafanya vizuri. No, sasa you know kwamba unawabadilisha mpaka sasa mimi mwanahabari saa nyingine hata nashindwa kukumbuka waziri fulani ni wa wizara gani. Kazi sasa utakuwa unaanguka mtihani usipojua waziri ni nani. That is your problem. Your problem is to find out who is the minister for whatever. Let me just tell you that kazi ndio mimi niko naye. Nitafanya vile naelewa inapaswa kufanyika. Let me give you an example. Unajua kwa hiki Bwamwere, kuna wakati mmoja alienda kumuona Rais Kibaki. Kamwambia, bwana rais, kuna shida hapa, kuna shida hapa, hapa iko shida, hapa iko shida, hapa iko shida, ungefanya hivi, ungefanya hivi. Kibaki akanyamaza, akamsikiza. Alipomaliza akamwambia Koigi, hiyo maneno yote umesema, siku ukikuwa rais ufanye hivyo vile unataka. Wacha mimi nifanye vile najua. Sitaki kujibu hivyo. Nilikuwa lakini mheshimiwa rais wachana na hiyo. So Nithi, wacha tuende kwa Nithi Bridge. Huyu jamaa ameniuliza. Niliwaeleza wananchi wa Tharaka Nithi, mahali my deputy anatoka, kwamba hii Nithi Bridge tutaishughulikia. Right? Ukiuliza Kinoti wa Kera, ukiuliza engineer Kungu wa Kenha, kama I have given them the assignment to do it and to figure out how we are going to work on that bridge, they will tell you there is 2 solutions to that bridge. One will cost us 5 billion shillings, and they have designed how it's going to happen. The other one is going to cost us 50 billion shillings, and they have told us to make a choice between, are we going to do one that is going to cost us 5 billion? Are we going to do another one, or the other one that's going to cost us 50 billion? As to us having a plan on how that is going to be done, we have a plan. Like everything else, because of the nature of the economy, and because we have not been in a position to raise resources to do, just like all the other roads that did not, that were not factored in because there wasn't enough resources. Now we do have resources. We are now going to figure out, as we, like last week, we paid 60 billion shillings for the contractors to go back and do what they have to do. Because now we have stabilized the economy, we've gone to the market, we've raised the resources, and we know what to do. Part of what we are going to do is to make sure that that assignment on Nithi Bridge, which, by the way, is a concern to me as much as a concern to you, because, as you say, real people are continuing to lose lives on that bridge. So it doesn't mean that we have not. It does not mean that we have no plan. It doesn't mean that we are not thinking about it. It doesn't mean that we have forgotten about it. I can tell you, if you speak to Kinoti of Kura, if you speak to Kungu of Kenha, they will tell you the plan. Or if you speak to Mbogwa,
the PS for roads, he will tell you we have a way of doing that bridge. The miraa issue, please. The miraa issue. Kwamba tuna wakati mfupi sana ama muda wetu unaelekea kuyoyoma, lakini kuna swali ambalo hatungekuachilia kama haujaelezea Wakenya. Kwa sababu gani? Kwa sababu Wakenya wanasubiri. Okay. Swali lenyewe linahusiana na utekaji nyara hapa nchini. Kumekuwa na visa vya aina hiyo. Umelizungumzia hilo jambo wakati uliopita, lakini bado kuna tetezi, kuna malalamishi. Swala la JB Muturi kuondolewa katika katika baraza la mawaziri lilitokana na malalamishi yake kwamba kijana yake aliwahi tekwa nyara. Tungependa tusikie msimamo wako na wa serikali, na pia ukimalizia, Mheshimiwa Rais, uhusiano wako na aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti Dende Nyoro, mbunge wa Kiharu. Ni vipi unaonekana kana kwamba haupo na alifanya jitihada kuu sana ili kwamba ukaweze kupata urais? Asante sana. Msimamo wangu unajulikana kuhusu mambo ya utekaji nyara. Pale nyuma kuna wananchi wengi sana walipoteza maisha yao kwa mauaji ya kiholela. Watu wengi walizamishwa pale Yala, wengine waliwekwa Athi River, wengine waliwekwa sijui river gani. Na mimi wakati nimechukua usukani, nimevunja ile genge ya polisi ambayo ilikuwa inatekeleza mambo hayo. Najua ya kwamba kumetokea tetezi za watu waliotekwa nyara. Right? Na nimetoa msimamo wangu kwa polisi, even though they are independent. Mimi wakati nimechukua usukani, nimeambia polisi mimi sitawapatia amri. Ndio nikatoa mambo ya budget ya polisi kutoka kwa ofisi ya rais. Nikamwambia Bwana Kanja, IG na watu yako, budget ndio hiyo. Operational independence. Ni nani mtakaye mchunguza, ni nani mtakaye mpeleka kotini, msiniulize. Kwa sababu hiyo ni jukumu yenu as an independent arm of the security. Na nilifanya hivyo ndio matatizo ikitokea isitokee vizingizio ati ofisi ya rais, kwa sababu pale nyuma hata ingawaje IG supposed to be independent, pale nyuma budget ilikuwa inaendeshwa kutoka ofisi ya rais. Nikasema na nilisign the first day in office, ndio sasa Kanja na polisi wawe independent, wafanye kazi yao, na nimewaeleza kinagaubaga msimamo wangu kama rais na wa serikali ya Kenya. Na polisi wanaelewa ya kwamba msimamo wangu, msimamo wa serikali ya Kenya, sera, policy, position ya serikali ya Kenya ni kwamba mambo ya utekaji nyara hayataruhusiwa katika serikali hii. Na wale wanahusika na huo utekaji nyara, the police must take responsibility and make sure they deal with those either in their ranks or the people who are involved in matters abduction. So that is my position. And that is advantage ya kupata zile ripoti za kila kitu ambacho kinafanyika hapa nchini. Unaposema wale ambao wanahusika ni akina nani? Siwacha nijibu. Nikusaidie kujibu. Yeah. So I have been thoroughly clear to the police on what they need to do on matters abduction. And I want to confirm to you that now and going forward, in my administration, matters abduction, matters extrajudicial killing shall not be part of my administration. We have discussed this within government. We have taken a position as cabinet. I have taken position as president, and the police know what they must do and what they cannot do. That is the position. You asked me something else. What was that? Nilikuuliza kuhusiana na uhusiano wako na Dende Nyoro. Dende Nyoro is a very fine gentleman. Huyo kijana ni kijana ambaye mimi namkuza kwa siasa. Unajua watu nafikiri mtu fulani hapa amesema, nafikiri ilikuwa Kogi, alimesema ya kwamba Dende Nyoro alikuwa chairman.
na sasa sio chairman. Unajua muda wa chairman wote wa makamati bunge ilifika, old chairman ilifika muda muda wao ikaisha, ikawa tufanye tena election. Mambo ya chairman, vice chairman kule bunge haiamuliwi na rais, inaamuliwa na wabunge kwa kupiga kura. Every person offers themselves to be elected chairman or not to be elected chairman. Sasa sijui wewe kama unajua kama if Ndindi Nyoro offered himself to be re-elected as the chairman of the committee. I don't know whether he did. And I don't know how the MPs decided. Kwa sababu, wacha tu nimalizie. Yes. Ile kitu mimi ninajua ni kwamba wakati tumepanua serikali na tukasema tuwe na broad based, ikawa ni kwamba nafasi zingine za wenye kiti zitaenda upande wa upande ule mwingine, na watu wa Mlima Kenya walikuwa na chairman 12 out of 25. Watu wa Rift Valley walikuwa na chairman 9 out of that 25. Sasa ikawa ni kwamba watu wa Rift Valley waondoke viti 3, watu wa Mlima waondoke viti 3, ndio wale wengine wapate nafasi. Sasa vile walipanga kule bunge, utawauliza wale wanasimamia bunge. Haikuwa sababu alikataa kuwa part ya wale watu ambao walimngatua aliyekuwa naibu wako wakati ule, Rigathi Gachagua. Na alafu mimi nataka kuna mambo sitaki kusema hapa. Nimesha kuambia huyo kijana mheshimiwa huyo kijana Ndindi Nyoro ni kiongozi, ni kati ya hawa vijana ambao na walea, na ni kazi yangu kulea hawa viongozi. Saa zingine kidogo wanaregea hapa, mimi nawafundisha namna hii hawa kina Kimani Ichung'wah, kina hawa vijana wengine wadogo hapa na wapanga. Your Excellency, I have two questions. One question. About capitation. Kogi, yes. Yes, Kogi. When you came to power, capitation was 22,000 per student. It went down to 11,000. Another thing is about the NEMIS. There are students... No. Your facts are very wrong. Why? Your facts are very wrong. Capitation was 22,000. No, it was in paper. 22,000. It was in paper 22,000. Yes. But the actual money that went was less than what you're saying. So what we have done is that we have decided to factor in figures that government can support. Because it is not right to tell a university, we are going to give you so much money, or a school, we are going to give you so much money, and then you don't give them. About the NEMIS. Just one about in regard to SHA, because there are so many questions surrounded by so many issues. Just one word, a hope to Kenyans, please. Yes. In regard to SHA. Mimi nataka niwaeleze wa Kenya, mfumo wa Taifa Care ni mfumo wa maana sana, inasawazisha Wakenya wote. Pale nyuma NHIF ilikuwa ni ya watu wenye uwezo na wenye kazi. Sio watu wenye uwezo na wenye kazi peke yao ndio wanakuwa wagonjwa. Wakenya wote wanakuwa wagonjwa. Na ndio nikasema hii mpango mpya, hata mama mboga na mtu wa bodaboda na mwenye hana kazi watajumuishwa ndani yake, watakuwa na bima ya afya. Na tumesema kinaga ubaga ya kwamba kila mtu, kwa sababu ni bima, atalipa kulingana na uwezo wake. Yule mwenye uwezo wa kulipa 1,000 atalipa 1,000. Yule mwenye ako na uwezo wa kulipa 300 atalipa 300. Yule mwenye ako na uwezo wa kulipa 100 atalipa 100. Lakini yule kabisa hana uwezo, tutamlipia kama serikali. Ile kitu mimi nataka niwaulize wa Kenya, kila mmoja wetu ajisajili. Ukijisajili ama ukijiandikisha, sasa itafanyiwa utafiti, wewe unatoshana na kulipa pesa ngapi. Na kama imesemekana Martin anatoshana na kulipa 500 kwa sababu ako na mshahara mnono,
atalipa 500. Yule mama mboga ambaye alikuwa analipa 500 akifanyiwa hesabu ajulikana anaweza kulipa 200 ama 100, atalipa 100. Yule mwananchi wa kawaida mwenye hana kazi, pengine hata ana biashara yoyote, ikisemekana analipa shilingi 50 ama shilingi chini ya hiyo, ama ionekane ya kwamba hana uwezo kabisa, tutamlipia kama serikali. What we are saying is that there is no citizen in Kenya who should be left behind, whether they have a job or they don't, whether they have ability or they don't. For the first time in the history of the Republic of Kenya, people who have never gone to hospital and they have never been paid for by government, today they are being paid for. Shukran. Asante sana Mheshimiwa Rais. Shukran kwa muda wako. Asante sana. Ningependa kukupa fursa ya mwisho sasa kuongea na watu wa Mlima, hasa wale ambao wanakungoja kesho. Yes. Ambao wako na uoga kwa sababu ya vile ambavyo waliona mikutano yako ilikuwa inamalizika mjini Nairobi, ambapo magenge yalikuwa yanakuja kuvamia biashara za watu. Unawaahidi nini na mikutano yako wakati unaianzia hapa katika eneo la Mlima, eneo la biashara? Tukimalizia. Kwanza nataka ujue ya kwamba pale Nairobi tulifanya mikutano mingi sana Nairobi, na watu wa Nairobi walichangamkia mikutano hayo. Kulikuwa na visa vya wizi hapa na pale, kwa sababu Nairobi unajua vile mambo yalivyo Nairobi, na sitarajii kwamba yale mambo ya wizi ya hapa na pale itatokea katika msafara huu, kwa sababu tunawaelewa watu wa huku mashinani, watu wa Mlima ni watu wa amani, ni watu ambao wanaelewa mambo ya maendeleo. Hatuja kuja hapa kufanya siasa, tumekuja hapa kupangana na wananchi wa hapa, mambo ya miradi yao, mambo ya maendeleo yao, tuweze kujua vile tutasonga mbele. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Mlima Kenya, kwanza nawashukuru sana kwa sababu ya kuniamini, kunipatia kura zenu, na mimi nataka niwahakikishie ile kazi mlinipatia ya kusomesha watoto wetu na kuhakikisha kwamba kuna walimu, kuna taratibu ya sawa sawa ya masomo, hiyo kazi nitatekeleza. Mambo ya kilimo, kuhakikisha ya kwamba mambo ya chai, mambo ya kahawa, mambo ya maziwa na ile kilimo yote tutaishughulikia vizuri, na niko na taarifa nzuri ya vile haya mambo yamesonga mbele. Mambo ya barabara zenu, kama ni Maumau, barabara zile zingine zote mtajionea wenyewe, kwa sababu sasa tuko na tumedhibiti uchumi wa Kenya, na sasa tuko na pesa ya kukamilisha hiyo miradi. Mambo ya housing inaendelea. Mimi nitakuwa Nyeri town hapa kwa sababu tulianzisha phase 1, tunaendesha phase 2. Mambo ya stadium inaendelea. Mimi nitakuwa kule Nyandarua, mambo ya hospitali yao, nitakuwa sehemu tofauti tofauti, nitakuwa Embu, nitakuwa Meru, nitakuwa Maua, kwa sababu tunajenga pale soko kubwa ya karibu shilingi milioni 300, na mambo yale mengine. Mimi natazamia sana kufika katika sehemu mbalimbali ya Central Kenya, hii Mlima Kenya, kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Shukrani sana Bwana Rais kwa sababu ya kutupa muda wako na kuzungumza pamoja nasi na wote ambao waliotutazama usiku wa leo. Bila shaka kuna wengi ambao wanauliza maswali ya aina mbalimbali, ni kumaanisha kwamba bado kuna kibarua cha kuelezea wananchi ni vipi ambavyo serikali inafanya kazi. Sina shida na kueleza wananchi, kwa sababu hiyo ni kazi yangu, kuwaeleza. Kuna social media na propaganda yake, kuna watu wa kora na mambo yao, lakini kazi yangu ni kuweka ukweli na kufanya kazi na wananchi. Shukrani sana Mheshimiwa Rais kwa sababu ya kutupatia muda wa kuweza kuzungumza pamoja nawe, na kwa niaba ya wanahabari wenza ambao tumekuwa nao, na vile vile wale wote ambao walishirikiana kuhakikisha kwamba upeperushaji huu wa kipindi hiki umekufikia kwa njia ambayo ni nzuri. Tunashukuru sana wote, na kwa hivi sasa tutarejesha studioni mbalimbali. Kabla wacha hata mimi nitoe shukrani kwenu kwa kunipatia nafasi ya kuongea na watu wa Mlima Kenya kupitia kwa mitandao yenu na kupitia kwa redio na TV zenu,
Nawatakia heri, nawatakia baraka. Asanteni sana. Tunashukuru sana na tunakutakia ziara nzuri katika eneo hili la Mlima Kenya, na baada ya hii labda pia kutakuwa na ripoti ya kuwekwa kwa msasa kama Wakenya watakuwa wamefurahia. Sawa. Jina langu ni Kimani Ngunjiri, kwa niaba ya wanahabari wenza tunakutakia usiku mwema. Asante. Ni ngatho nyingi muno ni kuma imwe kwemwe kuma mwena wa Sagana kuria Nyeri kuria mutongoria wa bururi mundu gwitwo Ndagitari William Ruto koretwo akiaraniria na andikitwo a mohoro kuma nyumba itiganite cia mohoro. Ni tukorwo tukirora o hanini maundu maria akorwo akiaririria umuthi ni njoni tukona mgeni witu wetwo Alex Jago wa Karundu. Ni tukorwo tukirora manini maria mekeka kuria. Asante sana, tuikirie kaida atari kunene tucokererie na mohoro maitu ma Inoro thaa 3. Kuwa rubani, fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Murimi ndugathinio ni ria muthemba o wothe makiria riri urehariria kuhanda ni gukorwo kambuni ya Kenagro ni kureheire dawa muthemba wa Kausha ya gikiro kia iguru na ya kumia ria. Kausha yomagia ria muthemba wa nyeki na thawani mugunda-ini waku na nironekana Agrovet ni riri hakuhi nawe. Huthira Kausha wone ugaruruku urimi-ini waku. Uhoro makiria hura thimu ino. Kausha, dawa ya kumia ria muthemba o wothe kuma Kenagro Suppliers Limited. Muthenya wa keri tariki 1 wena mwaka uyu kwambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini. Nyitanira na Njoroge wa Githinji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini. Makenyita ũgeni front office manager Nancy Masia kuma Thika Institute of Business Studies ndereti-inĩ ya kothi cia mbeũ njithi. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Muriega gitagwo Peter Gichuki, chairman Top Care Lads Kenya. Ithueta kambuni ya Top Care ne tunyitanĩire na bengi ya Equity na tugekanĩrĩra ngirimiti ya gutigirira we utari na mbeca cia kuigana ni wegira na brot. Ingira bengi ĩrĩa ĩhakuhĩ nawe ya Equity umere ni urenda mugunda gwa Top Care makugurire. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 nonge tukakwenderia 2.1 million na kuo Joska Kagudo Road tukakwenderia 395 na 995,000 na kuo Matu ni 285,000. Tucerera Roiro Town, Greek Towers Fast Floor kana utohorera thimu o riu 0708 000 Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uigithia. Ngoro yakwa rĩu nĩ gũkũinĩra nĩ ũndũ ũrĩa wĩ mũnene. Ngoro yakwa rĩu nĩ gũkũinĩra nĩ ũndũ ũrĩa wĩ mũnene. Ũngĩenda rwĩmbo rũrũ rũtuĩke skiza tune yaku ũkũhihinya *811*278# no ririkane atĩ Inoro nĩguo mũciĩ wa aini othe. Maria tukuharĩrĩirie Inoro thaa 3. Mũndũrũme ciana ciake 3 na ariũ a nyina erĩ gũkua mũtino-inĩ Longonot. President kwarĩria kĩrĩma mbere ya icera rĩrĩa rĩnyũrũrĩtio nĩ Gachagua. Onjoria gũteta makiuga mambura-inĩ ma Eid matinagũrĩrwo. Tulikuwa na watu wagonjwa wengi ndio mpaka tukapewa jina Riaki Balance Cancer. So then hii jina hata tunashindwa
kama tutaendelea kuitwa hivi na usaidizi bado hatupati. Kitembea manyumbani, huwezi tembea nyumba zaidi ya 10 bila kukuta hiyo kesi ya kazi. Na tuli na ripoti ya Mwanyaya uria murimo wa kansa ugumeire itura ria Riaki Igembe. Ni gatho nyingi muno ni guthii na mbere na guikarania na ithuĩ thĩinĩ wa ceceni ya Inooro TV. Asanti sana. Nĩ turona andũ aingĩ muno kũrĩa magĩthiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra SMS cianyu tũkorwo tũgĩcithoma tũgĩthiaga na mbere. Nĩ mohoro ma Inooro thaa 3. Niĩ njĩtagwo Michael Njenga. Nĩ matanya makwa atĩ arĩa hothe mũratwĩrĩra kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho ũrĩ thayũ. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ Njoki wa Chege, nake anjĩra ndĩmwĩre onake arĩ thayũ. President William Ruto nĩ eheranĩtie na njama ĩrĩa yahũthĩrirwo kũhagũra ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ Gachagua. President augĩte thengia ya gũkorwo ehokete Gachagua anjĩrĩirie kũhahũra president na mĩario ya atĩ egũkorwo arĩ wa itĩna rĩmwe na kũmwĩtia mahaki ma ciringi bilioni 10. Gachagua atũraga mbara-inĩ na maabithaa a gĩkĩro gĩa thirikari yake kũruma abunge na kũmagĩra kĩene, na nĩkĩo abunge makinyanĩirie itua rĩa gũkorwo makĩmũhagũra. President arauga ageririe gũtetera Gachagua kũrĩ abunge, no abunge makĩmũkararia. Baada ya uchaguzi si tukaanza kazi. Mambo matatu yalitokea. Ya kwanza, shida. Kesi kila siku kwa kesi. Itumbi amesema sijui ameandika nini. Sasa tukafanya kesi, kaita Itumbi. Deputy President ameketi hapo, mimi hapa. Wewe Deputy President anasema umefanya. Haya, tunamaliza kesi. Next, baada ya wiki moja, Faruk PA, mtu mdogo, amesema amefanya. Haya, naita Faruk, nafanya kesi. Tukamaliza hiyo. Kidogo Ndindi Nyoro amefanya, ameitisha mkutano sijui Kiharu, amepanga wabunge wengi. Mbona amepanga wabunge? Mbona naita Ndindi Nyoro. Tumeketi chini. Kesi. Haya, kuisha hiyo, Kimani Ichung'wah sijui amesema. Sasa mpaka nikamuuliza, ndugu yangu, wewe ni naibu wa rais wa Kenya, bloga huyu Dennis Itumbi, bloga, unasumbuana na yeye nini? PA ya ofisi mtu kidogo. Hawa vijana, sijui Ndindi Nyoro, sijui Kimani Ichung'wah, sijui nani, sijui mama mwingine, sijui anaitwa wa kutoka hapa ati alikuja, sijui anamwambia wewe unazungusha marinda, sijui. Sasa nikamwambia, hivi tena kidogo ni nini? Just wait. Umeniuliza swali kabisa. So nikamwambia, tafadhali tufanye kazi ya Wakenya, tuache hii makesi kidogo. Ndio hiyo, yeye ameanza vita na wabunge. Hawa wabunge wenye kumuondoa wabunge, vita na wabunge. Nyinyi wabunge, kabla ya Disemba msiponipigia magoti mtaenda nyumbani. Wabunge ndio hawa. Wabunge ni wanasiasa. Sasa wabunge wakasema, Disemba tutaenda nyumbani tusipokupigia magoti. Okay. Kabla Disemba na sisi tutakushughulikia. Kwa sababu wameambiwa wasipopiga magoti, nasikia, wataenda nyumbani. Mulimuona Rigathi ameenda kuongea barabara siku moja, sitima siku moja, program ya UHC one day. What? For 2 years he never stepped in any station kusema program ya, wacha hata station, hata in public kuongea mambo ya serikali. So ikafika mahali hapo
Sasa nikaelezana na huyu bwana, sasa my friend, please punguza vita na hawa watu wote. Sasa ikanifikia mimi. Mimi sasa. Unajua, mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii, usipofanya hii, nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10, Bwana Waweru? Labda zilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya mlimani, you know, ni kupangie siasa, sijui nifanye nini. Mimi nikaona hapa nikamwambia I will not do it. Wacha nimalize. So nikamwambia hii haiwezekani. Na kama ni kuwa one term ni sawa. Hakuna problem. Kama wewe ndio kuamua nani atakuwa one term, nani atakuwa sijui how many terms, nilikuwa nafikiri ni wananchi wa Kenya na Mungu. Kama ni wewe, sasa amua vile unataka. Nasikia my friends. So wabunge wakaanza vita. And hata wabunge marafiki wa Rigathi watakuambia mara 2 niliita wabunge. Nikamwambia sikizeni. Hatukuchaguliwa kuja kupigana. Tulichaguliwa kuja kufanyia Wakenya kazi. Wachana na mambo ya impeachment. Mara ngapi? Mara 2. Mara ya 3 nilikuwa nimeenda UN. Nikaitisha mkutano kwa sababu nilikuwa nimeona wameanza tena maneno ya impeachment. Nikaitisha mkutano, nikawaambia wabunge kujeni tufanye mkutano. Wabunge wakakataa kuja mkutano, wakasema wewe umetuzoea. Ulitukataza mara ya kwanza, ukatukataza mara ya pili, sasa utaamua. Either tutaendelea na atuulizi kura yako. Kura yako haihitajiki bunge. Sisi tutafanya vile tunavyojua tutafanya. Hiyo ingine wachana na sisi. They never came for the meeting. My friends, I tried. In fact, kama ni kuokoa, nilimsaidia wakati wa bunge, wa ile bunge ya mbeleni. Wakati walimkataa, mimi ndio nilimkubali. Wakati wamejaribu kumfanya impeachment ya kwanza, mimi ndio nimezuia. Impeachment ya pili, mimi ndio nimezuia. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi. Kwani Wakenya walinichagua mimi niende nifanyie kazi mtu mmoja ama nifanye kazi ya Wakenya wote? President William Ruto augite Justin Muturi niamwirite ndangihota wira wa munene wa watho, no president akimutindikiriria, na hau niho president ehingicire kuona nima Muturi niaremirwo ni wira. President arauga tiwe wavutire Muturi, ende Muturi niwe wevutire thutha wa gukorwo akigumira wira ta minister wa uruti wira wa muingi na njira ya kwaga gwikinya micemanio-ini ya ndundu ya minister. I am a person who believes in giving people a second chance. Even though many leaders did not favor my friend Kajagwa, I still gave him a chance. Yeah? Because I'm a strong believer that when you are friends, you don't just dismiss friends. It applies to J.B. Muturi. Even when it was difficult for him to perform as an attorney general, and it's not even me. Ask any government department. Any government department. They had many difficulties. But because he was my friend, we worked together, we campaigned together, I was willing to give him a second chance. You know? So if you are saying that I should not have given Rigathi a chance and I should not have given JB a chance, that is you, that's not me. I believe differently. And I believe people given a chance, there are many people who have given another chance and they've done very well. You know, they have acquitted themselves. Sometimes maybe people are misjudged. And I want to see how, until it becomes impossible to work with the people who are in your team, you must give them a chance. So I gave my good friend Justin a chance, a second chance.
But in the process, he dismissed himself. And I have, what did you expect me to do? I give somebody a chance. He starts to do whatever he's doing. So I think let's move on. Let us, and you know, it's not the end of the road. JB Muturi has a very good pension as a former speaker. So hawezi kuumia sana ataenda kuhangaika, ako na kazi ingine. That all the time your CSAs, you knew their departments and ministries more than they did. And you have always said that you want to work with the best. But you have said alikuwa rafiki. Were you choosing friends, or were you getting competent people that would have supported you and you would not have found yourself in the situation that you're finding yourself in? You see, there is always a balance between the team you have. So you have a team. Yes. And you know, you have to choose the best from the team you have. And even when you choose from the team you have, they say the test of the pudding is in the eating. Sometimes you think highly of somebody, maybe they are not. Sometimes you don't think much of somebody, maybe they are better. So you have to keep balancing. Mehariria ma kunyita ugeni President William Ruto gicigo-ini gia gatagate ka bururi mari gacombere-ini kuria muthenya wa mbere wa icera riake President athanyitwo kuhungura icigo itiganite cia ubunge kaunti-ini ya Laikipia. Waki wa varavara, thoko, thibitari o hamwe na utavania kana utambia wa mai na thitima ni imwe cia tabarira iria ciambikitwo ni thirikari na muoroto wa gukorwo makiarahura ukuria wa matura, na nicio tabarira iria President aratanywo gukorwo agithurima na kuruguria kaunti-ini cia gitaru gia gatagati. Kate Muthoni niwe wina riboti o makiria. Rere tutigaritie mathaa manini tu mbere ya President William Ruto ambĩrĩirie thabarĩ ya thikũ ithano gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya. Ministry ya barabara no kuinirekereirie riboti ĩrĩa yonanĩtie atĩ ciringi bilioni 42.9 nĩ igũtũmwo kũrĩ kaunti 10 cia gĩtaro kĩa Mount Kenya nĩguo kũrĩkĩrĩria tabarĩra cia waki wa barabara itiganĩte iria ikoretwo irũgamĩtio kwa ihinda. Hari besha ici kaunti ya Kiambu niyo kugunĩka na mũigana ũrĩa mũnene mũno amu ĩkwamũkĩra ciringi bilioni 17.1 ĩrũmĩrĩirwo nĩ kaunti ya Murang'a ĩrĩa kwamũkĩra ciringi bilioni 5.3 na Ikuru ĩkwamũkĩra ciringi bilioni 4.3, Nyeri yamũkĩre bilioni 3.5, Kirinyaga yamũkĩre bilioni 3.4, Meru yamũkĩre bilioni 2.4, Embu bilioni 2.3, Nyandarua bilioni 1.6, Laikipia bilioni 1.5, nayo kaunti ya Tharaka Nithi niyo ĩkwamũkĩra mũigana ũrĩa mũnini mũno wa ciringi milioni 896. President ni aronire commitment ya bilioni 140 itarĩ cia wĩra ũngĩ tiga tu gwaka mabarabara. Koguo neno yanyu gũthiĩ nginya Magumu nĩ kũrĩkĩrĩra, ya Gatukuyu gũthiĩ Matara onayo nĩ njũĩ ndĩrĩkĩrĩire, onayo no ĩkũrĩkĩrĩra. Na ndarĩho kĩanjĩrĩrio 2018-2017 o thirikari ĩrĩa ĩkĩna gĩcoke kĩrũgama, na commitment ĩrĩa twĩnayo nĩ atĩ bara ciothe iria irarũgamĩte nĩtũgũcirĩkia ciakwo ciothe ithire. Na rĩrĩ meharĩrĩria ma kũnyita President ũgeni mararĩkĩrĩrio, abitha nene thirikari-inĩ nĩ makoretwo makĩriũnga matũra-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra thabarĩ ĩno ndĩnagia mageca, kũrĩa Minister wa ũgendi Rebecca Miano na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri Patrick Mariru macerete kaunti-inĩ ya Nyandarua. Marauga gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere rĩ, no anga mũndũ wĩikaire gwake na ndathiĩte kũrora mĩrandi ĩrĩa ĩkuo, tondũ maya nĩ maũndũ ma kwĩyonera. O wathiathia ũkona harĩ ũndũ wĩkĩtwo. Atongoria Nyandarua nĩ marathire maramurĩrĩra nĩ ũndũ wa those two projects and others. Rĩu atũtũma na waziri tũke tũrore tumutwarĩre riboti. Na watongoria a ndini nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ mũingĩ wa kĩrĩma makĩũria andũ magacĩrithia thayũ na manine marũrũ hĩndĩ ya icera rĩrĩ rĩa President, amu ihinda nĩ ikinyu rĩa andũ gwĩtĩkĩra kũrutĩrwo wĩra, amu bũrũri ndũgũtũra kĩmera-inĩ kĩa ũteti mahinda mothe. Tũthurĩte President Ruto nĩgetha tũrutĩre wĩra. Niĩ nĩ nguga tũmwelcome na njĩra njega, tondũ ti ihinda rĩa politics, nĩ ihinda rĩa gũtũrutĩra wĩra. Maũndũ marĩa mothe tũngĩenda twĩkĩrwo nĩ tũrona na ndũrĩrĩ iria ingĩ ciothe ciarĩte raini, tũkamakora State House, tũgakora mũtongoria wa bũrũri agĩthiĩ kũu,
na tukona maendeleo magikwo. Aikone siasa rucini thita hwaini 24/7 wira wake rutikari ni agirirwo ni gucera nigetha maendeleo monekane. Uguo no nguga na siasa yabe ikome riu nginya arikie tamu yake. President atanyitwo kwambĩrĩria icera rĩake kaunti-inĩ ya Laikipia thutha ũrĩa agacoka kũhungura kaunti-inĩ iria ingĩ kũrĩa thabarĩ ĩno ĩkarĩkĩrĩrio mũthenya wa Jumamothi. Ngĩribuatĩra Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. President William Ruto augete ndamũrithĩtie mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kuma thirikari-inĩ, akiuga akoragwo akuĩte Ndindi ta mũrutwo wake wa gĩũteti. Ona gũkĩrĩ ũguo, President augete Ndindi eheririo rĩrĩa kamĩtĩ cia mbunge iravangagwo werũ na President ndararĩ na guoko o guothe harĩ kweherio kwa Ndindi. Ndindi Nyoro is a very fine gentleman. Huyo kijana ni kijana ambaye mimi namkuza kwa siasa. Unajua watu, nafikiri mtu fulani hapa amesema, nafikiri ilikuwa Kogi, alimesema ya kwamba Ndindi Nyoro alikuwa chairman na sasa sio chairman. Unajua muda wa chairman wote wa makamati bunge ilifika, old chairman ilifika muda muda wao ikaisha, ikawa tufanye tena election. Mambo ya chairman, vice chairman kule bunge haiamuliwi na rais, inaamuliwa na wabunge kwa kupiga kura. Every person offers themselves to be elected chairman or not to be elected chairman. Sasa sijui wewe kama unajua kama if Ndindi Nyoro offered himself to be re-elected as a chairman of the committee. I don't know whether he did, and I don't know how the MPs decided. Kwa sababu wacha tu nimalizie. Yes. Ile kitu mimi ninajua ni kwamba wakati tumepanua serikali na tukasema tuwe na broad based, ikawa ni kwamba nafasi zingine za wenye kiti zitaenda upande wa upande ule mwingine, na watu wa Mlima Kenya walikuwa na chairman 12 out of 25. Watu wa Rift Valley walikuwa na chairman 9 out of that 25. Sasa ikawa ni kwamba watu wa Rift Valley waondoke viti 3, watu wa Mlima waondoke viti 3, ndio wale wengine wapate nafasi. Sasa vile walipanga kule bunge, utawauliza wale wanasimamia bunge. Haikuwa sababu alikataa kuwa part ya wale watu ambao walimngatua aliyekuwa naibu wako wakati ule, Rigathi Gachagua. Na alafu mimi nataka sitaki, kuna mambo sitaki kusema hapa. Nimeshakuambia huyo kijana mheshimiwa huyo kijana Ndindi Nyoro ni kiongozi, ni kati ya hawa vijana ambao na walea, na ni kazi yangu kulea hawa viongozi. Saa zingine kidogo wanaregea hapa, mimi nawafundisha namna hii hawa kina Kimani Ichung'wah, kina hawa vijana wengine wadogo hapa na wapanga. Wathi na mbere na kwamukira mutamburuko witu wa mohoro ma Inooro thaa 3 nituko tugicokereria na mangi maingi. Nituko tukirora miario ya president akorwo akiaria kuma mwena wa Sagana. Mugeni witu muthuriti Alex Ndirango wa Karudu ni akoretwo akinyite niwe chairman wa Diaspora Mount Kenya Economic Bloc. Nituko tukirora ona icera ria president rigukorwo rigikatia kana rigukorwo rikirehera kirima do na ke tuikirie soke kaida gatari kunene na tugicokereria tabarira-ini ya ituge umuthi turaraniria na muthoni wa ithanje njorua ya urimi wa macani. Hii ni uragie kane kwaga mai
wena itangiria poa ndukagiikane thina wa mai ringi amu nitukuurikanite gitaro-ini kia East Africa ni undu wa matangi maitu ma gikiro kia iguru na ni undu ucio nitutugitwo na ngerenwa ya Super Brand. Matangi ma poa mathondeketwo na food grade ya polyethylene ni UV stabilized na ni double layered niguo maikare kwa ihinda iraya na mena warranty ya miaka 10 na undu mwega makiria ni ati ni maikaraga makiria ma ihinda ria miaka 30. Nitukurehagira itangi riaku nginyagia haria uri guothe bururi-ini. No gure online kana uhure 0779 000 000 umuthi wamukire itangi riaku ria poa. Niĩ njĩtagwo Eric Mwangigie na nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Maridadi Motors. Ndĩna gĩkeno kĩnene mũno ngĩmũmenyithia atĩ mwaka ũyũ nĩ twanjĩrĩirie biacara njerũ ya kwendia o hamwe na gũkombanĩra kibikibi cia thitima o hamwe na tuktuk, na rĩu nĩ gũkũgĩa na mweke mwerũ wa kũigithia biacara-inĩ ĩno. Wĩ ũritaĩte kana wewe diaspora ona ikundi iria ciĩna kagĩna cicokanĩrĩirie ũkaimũigithie na ithuĩ na nĩ mũrĩonaga maciaro ma 15% nginyagia 18% kuringana na mbeca iria ũkũiga na ihinda rĩrĩa ũkũiga. Ukautucerere haha Kiambu Road, Ridgeways, opposite the Total Petrol Station. Kana tuhurire thimo 0709 888 222. Ukawaigithie na Maridadi Investment Cooperative na ni ugukena. Musa oririo wenaki onawe kana ngiricio igana we nacio we bukire mugunda guku Happy Gardens Kantafu mugunda uyu we ndagika ithatu tu kuma main road ya Kagundo Road na turakuhe mwaka mugima kuriha balance. Wira witu munene twegire ni kuruta andu kombori-ini riu twina mugunda mweru uria twendia 550 na wariha kashi tugakwenderia 500,000. Ploti ici ciothe ciĩ taũni-inĩ no o ploti ĩna taitũ yayo ti matha taitũ. Na rĩu tũhũrĩre thimũ kũgerera 0798 waranire na ithuĩ 24/7. Na tondũ mũgũnda ũyũ wĩ taũni-inĩ nĩ tũthiĩ rĩu tũkarĩe mandathi. Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Ajera niki kiuru na kinjara kuma rucini we ndari arauma rumu yake ona cai ndari aroka kunywa ndamwariria arajokeria na ndarahingura murango niki kiuru uria weira we mwenyewe uguo niguo gukorwo ndukareke mundu adefine uria wetagwo kana kuria uguthie. You know you are what you ingest. Nyama na izo ndire fridge nikukanagia je koguo ro ndike o ringi ni ngatho nyingi muno ni guthii na mbere na guikarania na ithuĩ tuikare na icera ria President William Ruto gicigo-ini kia Mount Kenya riria ritanyitwo kwambĩrĩria Jumaine ni rikoretwo rigithii na mbere na gututhura ndereti hari muingi wa gicigo giki na ni ndereti ĩgiĩ tabarĩra cia uthii wa na mbere iria aroka kuhingũra kana kurora haria ikinyĩte. Amwe a aikari a gũkũ marĩ na mwĩhoko atĩ icera rĩrĩ nĩ rĩkũrehe tabarĩra nyingĩ cia kĩguni kũrĩo, nao arĩa angĩ makĩmũcukĩra kwaga kũhingia tabarĩra iria akoretwo akĩranĩra hĩndĩ ya kambeini na thutha wake gũtuĩka president. Gĩthũi wa Wairimũ nĩwe ũharĩirie riboti ĩno kuma icigo itiganĩte cia gĩtarũ kĩa Mount Kenya. Icera rĩrĩ rĩa president rĩtanyĩtwo kwambĩrĩria kaunti-inĩ ya Laikipia Jumaine ĩno, na imwe cia tabarĩra iria agacerera nĩ njĩkĩrĩre nganja mũno nĩ mũingĩ. President aroka gũcera otara mũthuri okaga gũcera gwake na ciara cikamwamũkĩra no gũtirĩ kĩndũ kĩna kĩrĩa kĩna kĩene aroka kũhingũra. Nyũmba icio cia affordable housing
iyo no undu umwe na project ya mundu individual tondu ni ya muingi wa Kenya iyo ti project ya thirikari no ta kuoya mbeca egwakire no uri ungihe contractor wira wa nyumba acoke akwira ndiroka gukuhingurira nyumba contractor no abati kuhingura kana mwene nyumba monekete gukua ngoro ni amu iria matanyite ni ikahingio ona itire irambiririo thengia ya kwiranirwo na gikiro kinene barabara ari murutire nine ngurikana president Ruto abirie kutwerera barabara yo kuma riria mokite na Uhuru nginya mothe yakinya miaka 15 barabara utari yathi na mbere ugithira ikipia ri tutingiwa ikipia no twirahira twina barabara imwe ya mitu akirwo ni thirikari tutire urauga contractor meguthii nake na thoko ino twerwo igwakora mieri 6 ya launchwo contractor mathire guthii the president aroka hindi ati twaigua kati contractor ni acokete theti mahe ni matheri me haha kaunti-ini ya Kirinyaga aikaria tauni ya Kagio moritie president kwamba gukwamura tabarira iria ikwamite atanaruguria ingi ta kuhingia waki wa barabara cia tauni ino iria eraneire milioni 100 mwaka muthiru twereirwo ni tugwikirwo to street guku barabara-ini turamitwa bara gutire kindu ta kiu taru ni atwirire ati ni egutuhe milioni 100 ria gututhondekera barabara tutiana cio na ainukire ona cio tondu riu ni atwereire 100 million na cia gututhondekera town na guti undu uri weko kuma riri ingirire indi kuri uguo muingi wa itura ria Mwicwiri Kieni kaunti-ini ya Nyeri kuria president atanyitwo kuheana title makiria ma 3,000 aikari mari na mwihoko munene tondu title ni twanengete thirikari ya Uhuru ri na no cirathondekirwo ri riu turenda maendeleo maria magukana kindi kina raisi witu turambire kuruta macira maria mari igoti-ini ndiraiguithania timu iria ciratũire kuing'ang'anaga athuri othe ndiramaiguithania turacoka riu turaruta cira uria urari igoti-ini and that was the way to go for that process riu koguo title iria irikuo aria mena title mararehire haha turarora na area list tugacoka tukarora kana kiria kiri area list nikio kiri title-ini na maretwa kana ni mahitani ona kuo mwena wa Meru aikari a Kianja ni manyoteire icera riri makiuga ni rikuhanyukia waki wa thoko ya milioni 150 iria mereirwo na ikiambiriria handu-ini ha Inoro TV jitagwo Githui wa Wairimo munini wa mutongoria wa bururi wa Keri Rigathi Gachagua ni ahuthitie na kujururia icera ria president William Ruto gitaro-ini gia gatagati akiuga president ndari tabarira njeru aroka kuruguria indi aroka gucerera tabarira iria cia ruguririo na kwanjiririo ni uria wari president Uhuru Muigai Kenyatta Rigathi oritie president Ruto kwaria ma na kwira muingi wa kirima maria amekeire miaka 2.5 irathie guthira akiuga ari mihang'o-ini ya kwanirira kiama gia kiuteti kiria gigukorwo kiri na kiri gia kuma guku kirima-ini Wangapi wanasema Kaongo aende nä kä å ria gä a kä ng'uru akä å ria kä ng'etho mwana arä nao Wangware akururie ciana ikanyue maĩ mbĩrĩrĩka-inĩ nĩ mũingĩ taũni-inĩ ya Wangigĩ Kabete ũgĩtegera matũ ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua akĩnyũrũria na kwagithia bata icera rĩa president William Ruto gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri rĩrĩa rĩranjĩrĩria tareki 1 mweri wa kana. Project zile zote ziko hapa katika mlima ni zile zilianzishwa na Rais Uhuru Kenyatta. Hakuna project hata moja yako. Kwa hivyo wewe ukija hapa useme project umefanya ni gani? Zile project ziko ni za Uhuru Kenyatta umekataa kumaliza. Rigathi ari hamwe na seneta wa Kiambu Karungo wa Thang'wa na mũmbunge wa Kajiado ya Rugongo Onesmus Ngogoyo atariirie mũingĩ atĩ gũtirĩ tabarĩra ng'eni president aracera kũrugũria ĩndĩ tabarĩra ciothe atanyĩtwo kũhingũra kana kũrugũria nĩ imwe iria cianjĩrĩirio nĩ president mũhurũku wĩra Uhuru Kenyatta. Hakĩrĩ ũguo orĩtie president Ruto kwĩra mũingĩ wa gatagatĩ ka bũrũri ma ya kuma ngoro-inĩ yake na kwaga kũmerĩra maũndũ mangĩ otiga arĩkĩrĩrie tabarĩra iria irathiĩ na mbere. Si umesikia rais anakuja hapa? Anakuja anakuja kufanya nini? Sisi tunataka kumwambia William Ruto, wewe unakuja hapa Mlima Kenya ukuwe mtu ya kuongea ukweli.
ati wanasema tusiseme aende Ruto. Gachagua anereire mibango yake ya kuruguria kiama kia uteti kiria kuringana nake gikahitahitana na kiama kia President William Ruto kia UDA. Muko tayari kwa chama yetu mpya? Mwezi wa 5. Kasongo aende asiende? Atembee asitembee? Aende asiende? Nani alipeleka Rigathi nyumbani? Nani ameharibu uchumi ya Kenya? Wale wanasema Ruto must go. Ruto must go. Handu-inĩ ha Inoro TV kuma Wangigĩ Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Nĩ ngatho nyingĩ mũno Charles Gĩkunga wa Kariũki, na hau no tũkwenda kũingĩra thĩinĩ wa ndereti itũ ya hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Twĩna mũthuri ti Alex Ndirango wa Karundu, nĩwe chairman wa Diaspora Mount Kenya Economic Block. Nĩ twenda kũmenya mĩario ĩrĩa yario nĩ president kwa kahinda gaka na icera rĩa president ũkorwo rĩhana atĩa. President William Ruto ũrĩa wakorwo akĩyeherania na njama ĩrĩa yahũthĩrirwo kũhagũra ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathi Gachagua. Karibu sana chair. Asante sana. Na nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũka tunanĩre njong'wa hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Tũkĩrora wa mbere mĩario ĩno president akorwo akĩaria atanyĩte icera rĩake kwanjĩrĩria mũthenya wa rũciũ o ũkĩgeithanagia. Mbere thank you Mike Jenga nĩ kũnjĩta, na thank you athikĩrĩria aitũ kũrĩ guothe mũrĩ, na nĩ njũĩ nĩtũmĩrĩte tũrĩ aingĩ, na ithuothe twĩ na bata kũigua na kuona maũndũ marĩa president araria. Njoe kamweke gaka kwamba kwĩhokera kana andũ arĩa mena thigũkũ ya ithera mũthĩ kuma thigũkũ ĩtagwo Eid al-Fitr, tũkĩmeona gũtukaga makĩria thigũkũ njega brothers aitũ aitheramu na arĩa makĩrĩagwo na matarĩ itheramu. Njokerie andũ kũrĩa nyumĩte nĩ maheanĩte ngeithi, nyumĩte itũra rĩa Kagogo kũrĩa Ting'ang'a mwena wa Kiambu sub county, tũtũrũkagĩria Nduberi, Gĩabai, Kiambu tũgoka Nairobi. Na ithuĩ twĩkĩhonge kĩrĩa kĩnyitĩte Nairobi yo tukũ. Andũ arĩa marĩkia wĩra Nairobi mokaga gũkoma gwitũ. Very nice. Ũhoro wa president gũka gĩtarũ kĩa Kĩrĩma nĩ gĩikarĩte ta mĩeri 6 rĩrĩa rĩga. Na no gĩgakomea kuma hĩndĩ ĩyo nginya ũmũthĩ. Kĩrĩma nĩ gĩathire. Na Kĩrĩma kĩ wa Mũnyoro. Kĩrĩa ngĩamba kwĩyũria nĩkĩ gĩatũmire Kĩrĩma gĩthira. Nĩ aramenya ũguo Kĩrĩma nĩ gĩthiĩte tondũ akĩnĩa kĩrakĩona intelligence. No no wega kuga ona Kĩrĩma gĩthiĩte andũ a Kĩrĩma me thirikari-inĩ. Na kuga thirikari tugo ũtongoria-inĩ kuga nĩ kĩenyũ kĩa andũ arĩa me Kenya. Ndũngĩhota kwĩnyũra Kĩrĩma kuma gwĩ thirikari. Twĩ thĩiniĩ mĩbango-inĩ yothe ya thirikari nĩ tũbataire gũkorwo tũkĩona kĩrĩa gĩothe thirikari ĩkaga ta kũrĩa kũngĩ. Na hau tũtigũthaithana na tũtikũrũa tondũ nĩ constitutional yugĩte ũguo. Equity ya andũ a Kĩrĩma na kũrĩa kũngĩ andũ magairwo ndi ciao ũrĩa ciganaine. Tukiuge no twĩyũrie nĩkĩ kĩratũma kũgĩe na mbĩgĩga ya president gũka Kĩrĩma tarĩ ũndũ mũnene. Na nĩ agĩthiaga kũrĩa kũngĩ kaĩ nĩkĩ gĩthiĩte gatuĩka ta kwĩna mbugĩrĩrio. Na nĩ ũramĩkĩra tondũ tokinyagia ngĩtiria andũ a media kuga nĩ aroka Kĩrĩma. Bũrũri wothe nĩ president witũ, ndabatairwo gũtwĩra nĩ aroka gwitũ. Koguo kĩrĩa angĩamba gũtwĩra nĩkĩ kĩu araigua gĩcuku. Mũgeni ndakĩhũra riboti akauga na mũkanjeterera nĩ ngoka. Na rĩu mũgeni kaĩ ũngĩkĩgĩa nyũmba ũngĩingĩra gwaku tuĩke nĩ wagĩa na mũciĩ gwaku rĩ, ũrakĩhũra riboti kaĩ mũgeni. Nĩ gwaku mũciĩ. He is the president of the country. Nĩ president wa bũrũri na ndikuona tarani ndikũheo rũtha gũka Kĩrĩma. No agĩũka Kĩrĩma he ciũria ekũrio nyingĩ tondũ nĩ oĩ maũndũ he maũndũ ereire andũ a Kĩrĩma arĩa amwe mamũheire kura iria nyingĩ mũno gũkĩra icigo iria ingĩ cia bũrũri. Na ngwĩciria guoya ũcio nĩguo enaguo tondũ nĩ oĩ thamiri yake. No ũhenie andũ na uge maũndũ marĩa no ndũngĩhenia we na ndũngĩhenia Ngai. Koguo thĩinĩ wa mũtongoria wa bũrũri nĩ arehete kamũcemanio na nĩ oĩ ona wathikĩria maũndũ marĩa mothe arario mũthĩ nĩ maronania he maũndũ ekĩte ma magigi. Na no age kwaria mo mũthĩ na tukĩoĩ nĩ mũtongoria we nĩ oĩ nĩ mũteti no ndigwĩciria mũtongoria nĩ mũteti mwega na gũtirĩ mũndũ ũngĩ igino president no teti. Nĩ mũndũ calculative
nĩ mũndũ mũũgĩ no ũtongoria no tuge na gĩthũngũ he's clueless. Kwĩna andũ mena mawoni ngũrani amwe makauga atĩrĩ na nona amwe hau matongoretio nĩ kanitha makauga reke yoke mũgeni gĩkũyũ-inĩ angĩoka ona mũmwe menete atĩa aheagwo cai agaikara mathaa make ma kũinũka akainũka mũgatigwo mũkĩmũcuka. Amwe makauga atĩrĩ reke yoke na indo iria tũreheire na angĩ makauga atĩrĩrĩ ĩhĩ mũtikana mwĩtĩkĩra mũtikanaumĩre gũthi kũmuona. We nĩwonyitĩrĩire economic block ya Mount Kenya diaspora nĩkĩ tũgũcenjerio atĩa mũtũrĩre witũ kahinda-inĩ gaka ga thikũ kĩndũ 6 president egũkorwo kĩrĩma-inĩ? Kĩũria kĩũria mũno Bwana Njenga, na hihi no twĩcirie tũkĩgarũra kana rĩrĩa twacenjirie gatiba itũ rĩ nĩ atĩa twendaga, tondũ hatirĩ na ũigĩrĩku mũiganu atĩ president no abataire gũkua macabi mokũria. Katiba itũ ndĩtwĩtĩkĩrĩtie kana ndĩhete president watho ũcio wa gũkorwo atĩ atangĩũka mũtingĩgĩa. Kĩrĩa gĩatũmire Akenya mathiĩ metie katiba njerũ nĩ kũnina power ya mũtongoria wa bũrũri na ũkũria wa bũrũri. Na ikĩo twandivũvire thirikari citũ nĩgetha kana mũtongoria aimĩte kũrĩa gũthĩa ngiuma tũtibataire gũkorwo tũkĩanka ũtongoria witũ kwĩ mũndũ. Constitution itũ nĩ ĩbataire gũkorwo ĩkĩrũmĩrĩrwo. Nĩ hakĩrĩ kĩenyũ kĩrĩa twagũire na kwĩciria kĩo gĩatũmĩte gũkĩ ũhoro wa BBI nĩgetha gũkorwo kwĩna proper equity atĩ mũndũ ũmwe ciringi ĩmwe gũtekũmata wĩkũ. Now kĩũria kĩrĩa woria nĩ rĩrĩ nĩ tũbataire gwĩtĩkĩria president ta rũrĩrĩ oke gwitũ. Mũndũ wothe ena choice ĩgarantĩtwo nĩ constitution, no aimĩre angĩenda na no age kumĩra. Ona gatagatĩ ka arĩa maraiga ndũkaumĩre gũtirĩ mũndũ wĩna ũigũrĩrĩku wa gũkania mũndũ kumĩra. We ũngĩigua wĩna kamweke ga kumĩra gũtirĩ mũndũ bataire gũkũgiria kumĩra. Na ũrĩa ũbataire kũigua ndarĩ na kĩndũ arangĩina kwaga kumĩra abataire kũbocwo kumĩra. Hakwa niĩ mwenyewe mũndũ kumĩra nĩkĩo gwĩkaga ka ũtarĩ wĩra wa kũruta. Ũraimĩra ũhe mũndũ mathaa ma kaĩ ũmũthĩ to nĩ atwarĩria rĩ agĩtwarĩria twĩ nyũmba angĩkĩaria maũndũ marĩa arenda kwaria twĩ nyũmba kana twĩ mĩgũnda. Thĩna ũrĩa tũkoretwo twĩ mũnene mũno bũrũri witũ nĩ andũ gũtuĩka kumĩra mũno magatuĩka atherabu nginya makamenyerwo nĩ ateti. Andũ arĩa me mabũrũri marĩa tũrĩ marĩa tumĩte athathani mahinda marĩa tũkinya ma kũhũra siasa. O mũndũ wothe abataire okorwo akĩrĩma ongorwo na mũgũnda ũkĩrĩithia ng'ombe gũtua mahuti ongorwo nĩ mũndũ wa nduthi wĩra-inĩ wake wa nduthi gũthiĩ kũrũgama barabara gweterera mũtongoria oke akũhenie. Tondũ niĩ hakwa na ndarora maũndũ marĩa President Ruto aigire kuma rĩrĩa anjirie gũkaya tondũ mũndũ ũcio atũire ngari igũrũ ona tũroiga kana nĩ arĩ obici ona tũigua budget yake ĩgĩkĩrwo ya bilioni ya mandathi tũroiga mandathi mwe marĩagwo rĩ kana cai ũnyuagwo rĩ tondũ mũndũ ũcio atũra ngari igũrũ. Rĩu rũciũ nĩ agagĩũka nĩ egũikara kĩrĩma-inĩ arĩa makaumĩra no makaumĩra ũira wa ma nĩ atĩ nĩ kũrĩ andũ makaumĩra. Na koguo ngorwo we ũreciria atĩ ũkamaki gauge yaku kana usiasa ya kĩrĩma ĩkwĩruto kana iko wa munyoro tondũ wa kumĩra watagũtuĩka disappointed tondũ andũ makaumĩra. No ũira wa ma nĩ atĩ kĩrĩma gĩtirĩ na mũtongoria witũ na nĩ ũyũ ũguo. Koguo gũtiragĩe andũ mekũrehe mũhaĩ kumĩra kwa andũ kana kwaga kumĩra kwa andũ nĩ ũigĩrĩrĩku wa mũtongoria wa bũrũri kĩrĩma. He ũndũ ũmwe President William Ruto eka ũmũthĩ mũgarũ nake na President Uhuru Kenyatta. President Uhuru Kenyatta atũire oragio nĩ andũ nĩkĩ mwekanire akauga inyuĩ nĩ mũkona no ene umĩra Kimacho hũthĩre rĩtwa rĩu akiuga akĩheana kĩrĩa gĩatũmire moranwo we na mũnini wake. Auga atĩrĩrĩ atĩ thengia gũkorwo hokete Gachagua anjĩrĩirie kũhũra president mĩario atĩ egũkorwo arĩ wa itĩna rĩmwe na kũmwĩta na kũmwĩtia mahaki na auga nginya mahaki macio nĩ ma ciringi bilioni 10. Acoka auga atĩ Gachagua atũraga mbara-inĩ na maabithaa agĩkĩro gĩa thĩ na magweta nĩ agweta Faruk nĩ agweta mũndũ gwĩtwo nĩ agweta Ndĩndĩ Nyoro Kimani Ichung'wa ona nĩ acoka agweta ona Itumbĩ
acoka uga atiriri muthuri ugwitwo Gachagua ati niarumaga ambunge na kumagira kiene na nikio ambunge makinyanirie itua ria gukorwo makimuhagura. Tukarora wathani wa Uhuru Kenyatta, president wa kana, na uria wari deputy wake riu niwe president wa bururi. Uhuru ni akirire muno no horo uria mekanire na akiuga inyuĩ ni mukeyonera, nowe ni aumira auga abana o niguo munini wakwa ekire woni waku ni uri kwa wa bere muthuri ndamenyago aigaga undu rucio akauga ungi okay. Aja ya kiuria kiu yarehirwo ni Bosorei. Bosorei mieri itathirite hihi thiete muno yirikane tatu neugire meugaco gishu ati wekaga uria munene auga eke na akiuga watwira tuingate Rigathi noguo twekire. Riu haha tukuria mwana tondu Sorei akirio mwana wa Ruto ri na Ruto ndarugamiria gikararia hindi yo na aria moyo korora image ya mundu na mecirio ri ni ethuire mutwe aigua kiugo kiu agithwa na magika kaundu kuonania ni hahuka ni revelation yo kuma ri umuthi ni mugaru wa uiro ria waheanirwo ni andu ake. Wakeri muthuri ucio agweta maundu maria mothe Gachagua kire gatumire Gachagua maimano hindi yo ri aregire kuga niki kai oka kuga hindi no aroka kirema niki kai mission yake ari kuvindicate kana kugeria kwivindicate kumano na karageria kuoherwo ni undu wa Rigathi. Andu ni metekiri Rigathi ni ingatwo na uhoro ucio ukihituka na kirema gikeiganira no kirema niki undu wothe wikikaga ni uri reaction kana ni uri consequences. Consequences ya Rigathi kuma thirikari-ini kana kuingatwo kana kuhagurwo na ndirarikana tuwe haha last time ndahaguritwo no nitwiranaga hena possibility ya kugarurwo ukiumira riu ri ni akiumire na auma kirima gigikore gikire tondu mihetia maria Ruto ekire munene muno nigwiciria ati niwe wari ithe wa kirima na Gikuyu kana kirima ni kiugi andu aria maimite gicigo gitu ni ogi na ni macuthagiria kundu kuraya muno na rimwe ni makiraga na makira matua itua matiri gucoka thutha na rugano ru president yararehe ni turuiguite nake Rigathi akiuga opinion yake koguo ri andu macuthiririe opinion yake na opinion ya Rigathi na mundu wothe ena opinion no facts irugamaga beyond opinion. Uira uiguru nginya wa kihoto tondu uira ni kuga hena uigirireku hindi yo ya igenyo iria cia igirirwo Rigathi nigetha aikio nja andu aingi ni monire na hau niho Ruto orire kirima kiorire tondu kirima gitiendete kuhenio andu itu matiendete kuhenio riu na ngiuka ona agerie kugarura undu ucio wi ngoro-ini cia andu na niranirie miaka iri kuingata Rigathi yani miaka 10 kwendeka kirima-ini na riu hau makirima gikinyite kumagarura ndingitiki thiku 5 guthiuruka kirima na arute indo icio the kuruta indo icio ni citu indo iria roka gwikira kirima ogo ni egwikira in the first place to kinyagia ni turi tukoretwo tugithiki horo wa ni metenga akoro hari undu egukinyira eke ni mbeca iria ithuĩ turutite tondu bururi uyu andu aringi mariaga igoti ni kirima na koguo na kiria giothe turaheo tutiraheo tondu turi ahoi Gikuyu kana kirima indo citu cimoko na tucaragia ke gutwe miario chairman tukirikiria ndero ni tutirihe niki kiratuma andu akirima Mount Kenya mecirie nio ega muno gukira icigo iria ingi ciothe ndigwiciria mundu gutire mundu wiciragia ni muru tucemanagia mugomano-ini wa kwirira tucemanagia magoma-ini ma kwitikira ithuĩ andu akirima ni twitikirite na tiwira witu gucoka thutha nigetha aria angi moke mbere ni aria angi moke haria turi tondu Mugikuyu kana andu akirima kuga mena bata matikorwo makiuga aria angi matiri bata makorwo makiuga atiriri ithuĩ ni turutaga kira turutaga turirutia wira na muthuri twamuheire kura
iria cicio nĩ ciũĩkaine cigana tũtikorwo tũkiuga arĩa mamuheire matirĩ bata aca no mũndũ angĩkwĩrĩra haki yake ukorwo he ndũ mũiguithĩra mũndũ na mũkĩandĩkanĩra na mũndũ kaũndũ kau korwo he mũndũ ũngĩmandĩkanĩire nake ũndũ ũngĩ ndũngĩtigithia gaku tondũ mena ngwatanĩro na mũndũ ũngĩ mũndũ athiaga na mbere kwĩĩtĩkia nĩgetha nake ũrĩa wĩ thutha okĩre ithuĩ tũtirĩ kĩndũ special no twĩ special tondũ nĩtũĩ who we are nĩtũĩ tũrĩa na gĩciaca ndũngĩigi no kĩrĩma no tuĩke nĩ ũkũhotana bũrũri ũyũ na hau nĩho tũrĩ nĩ gũtiriha tũratiriha ũkiuga kwa heri na nĩ ndĩkĩũĩ no ũragĩthiĩ na pilika cia kũrora ũrĩa maũndũ mahana nĩ njũĩ kwĩna mĩario gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere niĩ toguo ndagweta ndĩ kũrĩa Kiambu sub county kũrĩa nĩ ndĩrathiĩ ngĩingĩranaga ũguo thutha wa andũ guo kũmenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere na tũgũkorwo tũgĩcũthĩrĩria kĩhinga kĩa siasa gĩakinya gĩa 2027 ũrĩa tũngĩtuĩka anja ya mathĩna marĩa tũkoretwo namo na mamwe mamo nĩ maheni mau njuge nĩngenete mũno tondũ mũthenya nyuma na atungatĩri arĩa me Kiambu atungatĩri makĩria ma 300 meanda grupu ya KPPM na wathikĩrĩria mĩario yao marahoya tu bũrũri witũ ũgĩe thayũ ngakena mũno under the bishop Mũrĩithi chairman wao na patron wao Bishop Muthee ũrĩa marathiĩ na mbere kũhoera bũrũri no tuge tũtikũgwagwa bũrũri ũthiĩ na mbere kũhoerwo president egũka rũciũ nĩ tũkamuona ũrĩa ekwaria arehe kĩrĩa karehe tũkarĩa tondũ nĩ indo citũ no gĩciaca twĩ wa mũnyoro na tũtikũgarũrĩra asante sana nĩguo gwĩta Bishop Muthee ũrĩa wa Cave okay kayo mwe ndimwe we oguo maũndũ-inĩ nĩ patron wa KPPM grupu nene mũno ya tungatĩri me Kiambu asante na tũkĩrĩkĩria njuge hena andũ igana na makuithĩtie arata akwa me kũrĩa Dallas hena mũthuri gwĩtwo Frederick Keirũ nĩ ngwenda kũheana rambirambi yakwa tondũ ndikĩrĩ Dallas right now matongoretio nĩ chairman ũrĩa wĩho right now bwana John Warũingĩ Karũma na njuge ona grupu itu ya Dimkeb manyite ngeithi citu kuma gũkũ me kũrĩa Dallas he mũthuri mũrata wako he mũtumia mũrata wako harĩa kĩhingo ya baina nake ũkuithĩtie mũthuri barĩ ya Waithaka mũthuri ũtwo King'e ngoro cianyu ihorere mahinda maya mũrathira through the pain asante nĩ ndeo ngũithia mũthuri wĩtwo ndagĩtarĩ Bishop David Njoroge Evans ajĩrwo nake ũmwĩte munanĩre njũng'wa athuri amakenga nĩ makũgeithia asante na maiga hengo ima mariaga na hindu ĩngĩ ndũkire kũrĩa Naivasha asante na nĩ maraiga ũke Friday ngatho nyingĩ mũno nĩ athuri ega tũcarania nao magaithĩke harĩa hothe marĩ nĩ mathaa maitũ mathira nĩ ngũgwĩta harĩa Kĩmũrĩ tũkorwo tũgĩikara thĩ twĩna njamba ya wĩra no tũgũkorwo tũgĩcaria mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa Ndĩndĩ Nyoro ũrĩa President William Ruto akorwo akiuga ndamweheretie kana ndathanĩte akorwo akĩeherio thĩinĩ wa ũtongoria wa thirikari Mheshimiwa Ndĩndĩ nĩ tũgũcaria tũkorwo tũkiunanĩra nawe njũng'wa ũtwĩre ũma wa ũhoro ũyũ nĩ ũrĩkũ nĩ ũrathiĩ na mbere na kwamũkĩra mũtambũrũko wa mohoro ma Inooro thaa ithatũ tũikĩrie coke kahinda gatarĩ kũnene Njirai niki kiuru ciana ciakwa mami Wanjiru ni aregete tuongerere mwana ũngĩ ni aregete tũgũtue mami ni ndingiongerera mwana ũngĩ twĩ Kiumbu ukwenda atia mwana wakwa angũrĩre na njakire wakĩigua mũriũ na tomburoti o yothe mami ndirenda kwa Amco Properties Limited ukangũtware karibuni Amco asante aya metagwo Amco Properties Limited nio endia ngũthi a mĩgũnda gũkũ Gĩkũyũ ndĩia buroti ciao nĩ kũndũ kwĩna rami macukuru internet na aikari nĩ mehokekete tondũ nĩ maproducaga freehold titles payment plan ya mĩeri 6 kana bank financing macerere office ciao harĩa Gĩkambura kũrĩa makoragwo na site visit ya o mũthenya namba ciao cia thimũ nĩ 0701 293 199
Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Raja, ni gwite Fahari Homes mena mugoda mweru kuria Juja Farm. Haya, aca ndigwite. Igwa kuri. Acia ndoria nderite ni ngumaceria tukumatwara kou. Kwanja tanu na coco. Ona brachire tutikumutiga niguo amenye thiri ya uigithia tene ni tene. One. Imagine kwe matatu cikwa kuma Nairobi guthie nginya Juja Farm direct. Kwanja re meguka mbere. Ndego meguthondekerwo bei. O broti 489. Taito nacio cierede kamwe. Na warikia kuriha magakunengera yaku. Ni kuirige, mai mekuo. Thitima ithe ndukio no kawaida. Hau ne hega buhi. Ona mundu ungi ungienda kugura ri. No kuhura thimu namba 0704 kana chere wabici-inĩ ya Fahari Homes haria Naivas ya Kamakis, third floor, room number T7. Ndakaire Jehova nake akĩnjigua na akĩhingia kĩrĩko kĩrĩa anjĩrĩire, nayo ngoro yakwa ĩgĩkena nĩ ũndũ ũcio. Nĩacenjetie kĩrĩro gĩakwa agagĩtua gĩkeno. Nĩahumbĩte riri igũrũ rĩa maũndũ macio mothe anjĩkĩire. Nĩacenjetie gĩconoko gĩakwa kĩrĩa ndarĩ nakĩo na agagĩtua ũira, na nĩkĩo ngũmũtũũrĩra tene na tene. Kwĩgwatĩra Ndakaire Jehova ta rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *860*288#. Uria weira we mwenyewe uguo niguo gukorwo. Ndukareke mundu adefine uria wetagwo kana kuria uguthie. You know you are what you ingest. Koguo ngikothikagiria maundu maria mothe urero kwanyu gutahana gutigakorwo ri guti handu ngithie. Witikie ucoke uhinge matu uhingure maitho maku wone kiria urenda gwika atia. Tiga kuona haha ona kuria urenda gwika atia. Guthie gukinyaniria. With the WRC Safari Rally 2025, Revisha and feel the roar. O rĩngĩ nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ. Ũmwe wa maũndũ marĩa Mũthoni wa Ithanje mũikarĩri gĩtĩ wa gĩthĩi kĩa macani gĩa Gĩtugĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ aretĩra nĩ gũkorwo rungu rwa ũtongoria wake mwaka-inĩ wa 2023 gĩthĩi gĩkĩ nĩkĩo kĩaheire bonathi ĩrĩa yarĩ ya igũrũ mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Mũthoni arauga wendi wake wa kuona ũgarũrũku rũhonge-inĩ rwa thũgũrĩ ya macani nĩguo ũtũmĩte ende gutuika mutongoria akihoka ati ni akuhe arimi a macani gitio kiria kimagiriire. Ino ni tabarira ya Ituge ukireherwo ni Gathoni wa Jehia. Muthoni wa Waithanje niwe gwa kahinda gaka uri gacumbĩrĩ-inĩ ka ũtongoria gĩthĩi-inĩ kĩrĩ ngumo kĩa macani gĩa Gĩtugĩ mwena wa Othaya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ gũkũ akĩheo gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ. Muthoni aratũtarĩria thabarĩ yake ya gũtuĩka mũtongoria rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi wa macani ndĩarĩ bange, ĩndĩ nyota wake wa kwenda kũrehe ũgarũrũku nĩguo ũmũhotithĩtie gũkorwo gacumbĩrĩ-inĩ ka ũtongoria gĩthĩi-inĩ gĩkĩ gĩa Gĩtugĩ. Bodi ya Gĩtugĩ tũrĩ atumia erĩ na andũ arũme atatũ, na ona no wone support ya andũ arũme aya atatũ kũrĩ atumia tondũ korwo matianyendaga ngorwo ndĩ chair lady tondũ nĩ gũthurana tũthuranaga rĩ, matingĩagĩthurire o ũmwe wao tondũ nĩ atatũ na tũrĩ atumia erĩ. Nĩ ngoragwo njĩkĩrĩire mũno bata wa gĩtĩo kũrĩ mũndũ o wothe, na gĩtĩo kĩu kĩaingĩra andũ nĩ marutaga wĩra wega mũno na magathikanĩrĩria. Na ũndũ ũmwe tuonire nĩ atĩ quality itũ nĩ yagĩrire mũno
na tugikorwo na cai mwega muno na maciaro mamwe tuonire ni gutongoria bonus ya 2023. Ruhonge-inĩ rũrũ ti kaingĩ atumia makoragwo mehokeirwo iturwa cia ũtongoria, no kuona Muthoni nĩ arikĩte kĩharo-inĩ kĩu, arauga nĩ amenyete imwe cia itũmi iria icangagĩra atumia gwĩtigĩra. Aingĩ nĩ maregaga kũrũgama nĩ ũndũ nĩ kũrĩ kũhakwo ndoro kũingĩ mũno. Kũru atumia nĩ mahũragwo mũno, ona no ngwete ta Kawĩra wa Mĩrũ ũrĩa ahũrĩtwo na gĩtũmi kĩnene nĩ ũndũ nĩ mũtumia. Koguo atumia marĩ ibuku rĩrĩa maciriragio narĩo gũkĩra andũ arũme. Na ona hĩndĩ ya gĩthurano atumia aingĩ nĩ maugaga aca ni ndikwenda kũhakwo ndoro. No mĩhĩnga ĩno ti ũndũ kũringana na Muthoni wagĩrĩirwo nĩ kũguoyohia atumia, tondũ angĩkorwo mũndũ arĩ na rĩtana rĩa ũtongoria, kũrĩ na ũgarũrũku angĩkinyanĩria. Gũtirĩ mũndũ ũngĩkwarĩrĩria. Mũthũngũ augire mũndũ ũrĩa wĩkĩraga kĩratũ nĩ ũmenyaga harĩa kĩmũhihinyaga. Atumia rekei ndĩmwĩre no ithuĩ tũngĩhota kwĩyarĩrĩria. Koguo nĩ kwagĩrĩire mũno tũrũgame na twarie tũtekũigua guoya, ona twahũrwo kũrĩ o matahũrĩkaga, kũrĩ mahũrĩkaga na makahotwo, no arĩa matahũrĩkaga rĩ no mathiĩte na mbere na nĩ kũrĩ ũhotani mũno harĩ kwĩrũgamia na kwĩyarĩrĩria. Arauga bũrũri nĩ wonanĩtie wendi wa kũnyita atumia guoko magĩetha mweke wa gũtuĩkania makũmbĩ-inĩ ma gwetha iturwa cia ũtongoria, na arĩa mahotanĩte makonania na ciĩko atĩ atumia no mahote. Bũrũri ũyũ nĩ ũkoragwo na program nyingĩ mũno cia kũhe atumia hinya, women empowerment. Na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ nĩ tũrathiĩ na mbere tũkĩonaga atumia makĩongerereka ũtongoria-inĩ. Kũrĩ kĩndũ gĩtagwo affirmative action, ta gĩtĩ kĩa woman rep nĩ kĩambatĩtie atumia aingĩ mũno. Thĩinĩ wa macani gũtirĩ affirmative action, na no ngerie ona kuga korwo no tũkorwo na affirmative action ĩyo. Bodi iria itarĩ atumia iringĩrĩrio cithure atumia, tondũ ti-itherũ atumia nĩ marehaga ũndũ harĩ ũtongoria. Mũtumia wa gũthurwo arĩ mũtongoria akoragwo arĩ njamba na arũĩte mbara nene mũno. Koguo kaingĩ matinainagio mũno nĩ gũthigithwo. Rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi wa macani, Muthoni aratarĩria atumia maunagwo guoko tene o kuma mĩciĩ-inĩ yao, ũndũ ũrĩa arauga ũngĩcenjia nĩ ũkũhe atumia hinya wa kwĩyũkĩrĩria ona makĩria. Mũgaĩre atumia anyu macani rĩrĩa mena hinya, rĩrĩa marĩ anini monjorithie, matikũra, tondũ ngwĩciria athuri rĩmwe nĩ monaga ta atumia mangĩũra marĩ anini mangĩgaĩrwo macani. Mamahe kamweke kau, na mũtumia arĩ kuona kamweke ga kuonjorithia mbeca icio icokaga kũrĩ family. Koguo nĩ ngũmũthaitha mũno andũ arũme mũhe atumia anyu macani, na magĩa macani nĩrĩo marĩhota gũthurana na gũthurwo. Matangĩgĩa macani matingĩthurana na matingĩthurwo. Tabarĩra-inĩ ya Itugĩ tũgĩtambũra Muthoni wa Waithanjĩ, njĩtagwo Gathoni wa Njĩhia. Na itũra rĩthinĩkanĩtio nĩ kĩeha gĩa gũkua rĩtwa rĩa kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie ikuũ kũndũ kũu, no nĩ ũndũ ũrehetwo nĩ itũmi itiganĩte cia ikuũ na mũrigo wa andũ aingĩ arĩa maraikara na makaya ma mũrimũ wa kansa. Rĩaki nĩ itũra rĩrĩ Igembe ya mũhuro kaunti-inĩ ya Meru, kũrĩa ikaya rĩa aikari nĩ gwakĩrwo ceceni ya gũthũrima mũrimũ ũyũ gwĩtene gatagatĩ ka tabarĩra ingĩ nyingĩ. Waithĩra wa Ndwati nĩ ũcerete itũra-inĩ rĩrĩ na gũtũcorera mbica ya kĩgirĩko gĩa itũra rĩrĩ na makĩria nditi ya gwetha ũrigiti wa mũrimũ wa kansa. Uthaka, magetha ma mĩgũnda ma irio na macani macokagio thĩ nĩ rĩtwa rĩrĩa rĩbandĩkĩtwo itũra rĩrĩ, Cancer Village, itũra rĩrĩa rĩ Igembe ya mũhuro kaunti-inĩ ya Meru, kũrĩa kwa ihinda rĩrĩ rĩna ũingĩ wa atongoria maiturwo itiganĩte thirikari-inĩ nene na thirikari cia kaunti, no mateta ma aikari o gwakĩa gwatuka nĩ kwaũrwo mũrigo wa rĩtwa rĩrĩ, amu nĩ itũra rĩtuĩkĩte gĩtumĩro kĩa mũrimũ wa kansa kwa ihinda iraya. 2020 tulikuwa na watu wagonjwa wengi, ndio mpaka tukapewa jina Riaki Balance Cancer.
So then hii jina hata tunashindwa kama tutaendelea kuitwa hivi na usaidizi bado atupati. Kitembea manyumbani, uwezi tembea nyumba zaidi ya 10 bila kukuta hiyo kesi ya kansa. Watoto, hata watoto wanasikwa na kansa hapa, wamama wanasikwa na kansa, wazee wengi wamekufa hapa. Hata ukienda manyumba mengi utakuta ni wamama tu, wazee wameenda na ni kansa tu. Kuwa hii ugonjwa imezidi hapa, ni kama huu ugonjwa ulirushwa hapa, na serikali tunawaomba sana mtusaidie, kwa kuwa tunajaribu hata kwenda kupeleka mgonjwa hospitali inazidikana kabisa. Inoro TV tutwikanite itora riri kugeria gwetha kihumo gia kigireko giki na mwigarurire wa aikari. Mucio uyu turanyitwo geni-ini Lydia Muthoni uria wina igotha ria kurwo ni andu eri gitumi ari maruru ma murimu wa kansa, nyina uria wari na kansa ya nerves na nyina wa muthuri wake uria wari na kansa ya kiara, no kironda giake gitire kia hona, ni ruo rwa kuona aikari aingi itura riri makigireka ni ndwari ino hatari uteithio maumaga na njira. Hata mama yangu alikuwa ameathirika, njirani wangu wengi walikuwa wameathirika na mpaka wa saizi wakaaga, hatuna wao sai alisaida. Sasa tunataka wale wamebaki at least washughulikiwe kwa haraka. Mitani ni kuma muciĩ kwa Muthoni turatungwo ni Ezekiel Bundi uria nake rugano gwake ti ngũrani, kuona rĩingĩrĩro-inĩ rĩa gwake nĩ mbĩrĩra ya mũtumia wake uria nake watorirwo ni kansa ya rũrĩmĩ, no ngoro yake itũire ĩinamĩte nĩ ciĩranĩro cia thirikari iria itahingĩtio cia kũrũmbũiya arwaru a mũrimũ wa kansa makĩria itũra rĩrĩ rĩrĩa mĩaka 5 mĩhĩtũku merĩrwo ceceni ya gũthũrima mĩrimũ ya kansa. Mke wangu aliugua ugonjwa huu kwa miaka 3, lakini nilitumia zaidi milioni 3 na kitu, kwa sababu alikaa huko Kenyatta miezi 6, kula kunywa mandawa, pesa, transport, malazi huko. Muciĩ kwa Mwenda Mukinda ihoru nĩ rĩa kansa ya mũthiori kũmũtoria kwa mĩaka 6, ũndũ ũrĩa atangĩhota kumagara gwetha umithio, mũrigo ũrĩa atigĩire mũrũwe ũrĩa nake ũrandĩkĩtwo nĩ USAID, no thutha wa bũrũri wa Amerika kweheria ũteithio waguo gũkũ bũrũri-inĩ, rĩu atigĩtwo agĩetha ibarũa iria rauga ti nyoneki nĩguo kũrũmbũiya mabata maithe. For now shaifanyi kazi yoyote, ni sisi tukienda kibarua. Juu mimi nilikuwa mmoja wa USAID, kwa USAID leni tukafagiliwa. Kwa hivyo sasa hizi kuenda kupiga kibarua kwa Kinjinji na sipati, kwa identity information ya misconducting in the community. Kila mtu ananiita daktari na wewe simpea kibarua. Ona kuri ũũ Kimathi augĩte mwĩgarũrĩre wa mĩambato na mĩikũrũko ya gwetha ũrigitani ũmatũngĩtie kũrikarika mĩhuko-inĩ yao kwamũkĩra motungata maya, kuona mũbango wa SHA ndũramahũra njeki kũringana na marũa maya ma thibitarĩ ũrĩa ũmatwaraga kũhoya ũteithio wa gũkuo nĩ marori kũrehwo Nairobi gũkinyĩra ũrigitani, kuona thogora waguo ũmathinĩkanĩtio na thengia wa mũbango ũyũ gũthiĩ na mbere na kũhũrĩrwo ndebe. Imekuwa kali juu mapato yetu ni chini sana. Hatuna mapato mengine, ni kuuza mandisi, kuuza ng'ombe na mashamba na kuku hizi unaona hapa karibu, ili apate kufika hospitali. Kuna wakati tunaenda tunalala kwa basi, juu hata kwa afford ile gari iko na spindi kulingana na ndenjeto hatuwezi fikisha hapo. Juu sasa tutatumia lori, tunaenda kama mzigo ili tufika Nairobi Kenyatta Hospital tupate services, na hali yake inakuanga ngumu sana kulingana na umri hata wake. When NHIF came in and started covering cancer, we started now realizing that we could actually treat cancer in this country. NHIF was not adequate. We needed it to be improved, and it was giving something better than nothing. To be honest, when SHA came in, it has made a lot of difference in that all the efforts that we had made had now almost collapsed. We are not longer treating cancer the way we used to treat. Hapa kwetu Meru, ningewauliza tafadhali mahali popote mlipo, tujiandikishe kwa mradi ama kwa program ya serikali ambayo inaitwa SHA, ndio zote tupunguze pain ya malipo ya health, especially kwa hali ya kutibu cancer. Makiumagara gĩcagi-inĩ gĩkĩ gũkinyĩra ũrigiti kaunti-inĩ ya Nairobi,
maumaga na mwihoko munene wa ati ni megutoria ndamathi ino ira ithinikanitie itura riri ria Riaki kaunti-ini ya Meru na riria rioikaine ta Cancer Village. Indi mwihoko wa ucokaga gukirimanio ni utingiaru uria ugumeire mubango wa SHA makiuga nduramarũmbũiya ta mubango wa nahau kabere wa NHIF magithio na mbere na gutara hathara ya gikuũ o kiumia thutha wa kiria kingi. Hihi mweciragia niki kiracũngĩrĩria mĩrimũ ĩno? Ukiangalia hapa nyuma kwa hii kijiji kuna kitu ilitoka juu ikaanguka karibu na maji, na ukiangalia hako kamto kutoka hapo kwa hiyo kitu ilianguka kuteremka hapo hako kamto, unaangalia watu wenye wanakunywa hiyo maji. Tumepoteza watu kama watu karibu 10 kutokana na hiyo kitu. Kitu ingine walikuwa wanasema maybe ni lifestyle yetu, maybe vitu zenye tunakula, maybe miraa, maybe mandawa zenye tunatumia kwa mimea yetu. Ikiwezekana vile visima tunatumianga huku viwe vinakaguliwa, na hata ile chakula tunatumianga tuwe inakaguliwa vizuri, tuone kama shinda inatokanga wapi. Wataalamu kuna wakati walikuja wakasema hivi visima sababu hapa kuna visima mingi. Wakasema hivi visima viko na kemikali ambazo hatujui ni nini. Hatujui nini ilitengenezwa hapo. So sisi huwa tunafikiria tu vile walituambia ni kemikali, lakini bado tunaomba serikali ikuje tu ifanye nini, ichunguze. Oho, kimwe gĩa kĩrĩa marekwĩra kuongerera namba ya arwaru a mũrimũ wa kansa nĩ mabati maya ma mũthemba wa asbestos marĩa me thukuru-inĩ ĩno marĩa kũringana na ũthuthuria macũngagĩrĩria kansa ya mahũri, kansa ya matumbi ma ũciari, oro hamwe na kansa ya gĩthũri na ngoro. Kuna shule ambayo siko hapa siko na asbestos na sime affect sana, na sina inajulikana kama hizo sinakuwa one of the causes ya kuleta hii magonjwa. Kwa hivyo na hizo ni gharama kubwa sana za kuweza kudispose hizi asbestos. Tunaomba serikali tu isaidie shule zetu kama ile ya Mwamba ambayo iko na hiyo shinda, waweze kutusaidia kuweza kudispose. No kuringana na Professor Nicholas Abinya uria ni mutaaramu wa kansa, uthuthuria baraginyona wa ihinda iraya ni ufataranagia hoka ni gukindira itũmi iria icũngagĩrĩria mũrimũ wa kansa, akiuga ndariri cia mũrimũ ũyũ ciũmbaga o ta cia mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ, gũkũ akĩũria mũingĩ gũtua gũthimwo mĩrimũ ĩtiganĩte mũtugo wao. Because cancer is not one disease. We have more than 100 different types, and if you subdivide them again, you go to 200. Each of them has maybe slightly different exposure, what is called risk factors or exposure factors that can be responsible. But knowing exactly what has caused an individual is an uphill task. You can hardly tell. Okay? So for you to know, like somebody says, yes, this, my area, people are dying from cancer in my area, cancer is common there. Simply because you have seen your auntie and an uncle die from cancer, that does not mean that that area is cancer prone. The only scientific way of knowing is when you have mature data from a properly constructed registry that will tell us with the time, and it's not something you do for 2 days. Ona thabarĩ cia gũka kaunti-inĩ ya Nairobi kĩritũhagĩra aingĩ, arwaru mekoraga haceke mathiĩ gwetha ũrigitani thibitarĩ-inĩ nene ya Meru level 5, kuona mũthia no marĩtũmwo Nairobi, ũndũ ũrĩa ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũyũ ugĩte ndũrĩ na icoka njiganu cia kũrĩkĩrĩria mũtaratara wa ũrigitani wa mũrimũ wa kansa. That we are able to do surgeries here and we are able to offer chemotherapy here. The only bit that has been affecting us is where we do surgeries here and we refer patients to Kenyatta National Hospital for radiotherapy. What you've clearly put across that going forward, we are going to have a machine here that is called radiotherapy machine that is going to help our patients who suffer to go to Kenyatta. And going to Kenyatta is not only for radiotherapy. You are going to Kenyatta first of all to book, and then you are given another time to come and seek treatment. And our patients have suffered a lot. Governor wa ihinda rĩrĩ Isaac Mutuma ena itanya rĩa gũkinyũkia makinya mbere gũkĩra wathani wa nahau kabere, agĩikia ihoya kũrĩ honge cia thirikari na iria itarĩ cia gĩthirikari kũnyitanĩra na gwaka ceceni ya ũthuthuria ya mũrimũ wa kansa ya kũgeria gwetha kĩhonia gĩa kũnyihia marũrũ ma mũrimũ ũyũ ũrĩa ũtuĩkĩte gĩtango kaunti-inĩ ya Meru ĩrĩa ĩrĩkanĩte gũtongoria harĩ kaunti ĩrĩa ĩna arwaru aingĩ a kansa. Kwa hivyo ningeuliza wafadhili, development partners, especially in the Directorate of Private Public Partnership. Tunajua there was an initiative that was
started by the previous governments. I would request that we revisit that initiative ndio tuweze kuleta the Cancer Research Institute hapa Meru, mradi ambao ulikuwa wa karibu 2 billion, kwa sababu Meru ndio tunahitaji such assistance na si kwingine. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti-ini ya Meru, njĩtagwo Waithira wa Nduati. Nĩ ngatho nyingĩ mũno Waithira wa Nduati, na hau nĩho tũgũkinyĩria mohoro maitũ ma Inoro thaa ithatũ. Asanti sana inyuothe mwathiĩ na mbere na gũkorwo mũikaranĩtie na ithuĩ. Tũcemanie na inyuĩ mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kimũrĩ, harĩa twakorwo twĩna gavana wa kuma kũrĩa Mũrang'a, twĩna Nderitu Waihũra. Kuma kũrĩ niĩ nĩ mũrarie thayũ. Tũcemanie mũthenya wa rũciũ, nake Njoki Chege akauga good night and God bless.